na bimwe nitujja kuba ntukusiyaho omeshaho okuba aliyo nibasherera obururu abatandikire abatakatandikire hamwe na nabo abarukutebekanisa okutandika kusherera obururu kandi ekitukumanyisa ngu nibona abesimbere ba kansala ba LC5 abamagombora aba emiruka okukira kimwe ahantebe ya LC5 hamwe na ba member ba parliament abagenziro mission n'okubani besimba abaliyo nibasherera obururu okurugerera ahantebe kanisa eyakachiko akebyo obururu eya electoral commission nichoreka abesimbere ahantebe yobwa member wa parliament iturukweta direct member of parliament abarukwesimba abarukwenda kuchicherera amashaza garukwingana bishatu 53 abantu abarukwingana 12 25 nibo besimbere ahantebe ejo ahantebe zirkwingana bishatu 53 ezo nizo za constituency kandi abandi abesimbere harimo abo abarukwenda kuchichirura abachara za district ninga ba woman member of parliament nabo abesimbere abo nibinganura kimwe rukaga na makumyana kandi aba harimo na ba city woman representative ninga abajwekero babachara aharurengo orwa city aba nabo besimbere kwenda kujwekera ebyo emyanya irkwingana igana 88 kandi hatyo habasa kubana hakurataho abandi abesimbere abarkwingana 521 abesimbere ahantebe yo kuba aba district na city chairpersons ninga bakuru bentebe za katano ahari za district obwo barukugendo mesho no kuba nibasherura akaruru okujirra ahantebe kanisa eyakachiko akebyo bururu nyuma abazyo eshohwire omugambirizi wakachiko akarukumanywa omuhwezi w'omugambirizi wakachiko arukumanywa nkabukenya arje kushoborangu abarukusherura bururu aba nibikirizibwa kutandika kusherura akaruru kutandika na shahe mu yakasheshe mpaka shaha 12 ezo mwabazyo tariho campaigns ninga okusherura karuru kubono kushemerire kubano kukorwa omajingo gechiro zahingwire shaha 12 ezo mwabazyo mbweno abubona besimbere obwa hati nibikirizibwa kugendo mission okusherura akaruru konka batari kuhinguza obwire obu electoral commission ebaterireho okuba nibasherura obururu obwe nitujja kuba ntukoreka abatandikirebo batandikire kubano bakikora bata konka akachiko kagarukire kabe hanangiriza ngu batakozesa orurimi rubi orwo kujumirana kandi batakakozesa orurimi orwo kumaranamu ekitinisa hari aba besimbere nabo ninga okukozesa orurimi orukubasa kureta okukyamukiriza hamwe na nokuretaho abantu okwehembamu omurro obundi barukurabyamu ebigambo ebyo by'inganda amadini hamwe na nokwebaganisamu okundu kuona okurukubasa kuretera abantu batandika okwesharinga ajuke ngo abesimbere bona ebibina by'obutegeche bitari bimwe na bimwe na nabesimbere nk'abantu buntu ninga ba independent nabeja kubana basherura akaruraka okumara hati emyezi ebiri okutandika na nokubatandikire nyuma abazyo mpaka ebiro 13 ebyo kwezi okukubanza umwaka ogurukwija ogw2026 lero boshemu echebiri 13 boshemu echebiri 14 lero 15 kuryabo kutera karuru ahabwa bebembezi ahandengo zona omuyihanga erya Uganda okusherura akaruru nukwija kubantu kugumiza mukutateganisibwe nobuharabe haruho ebire birabe birinke biro bikuru nko kuturukumanya ngo kibanza ekyo kwezo kurukwija oku 12 nikija kuba kiri ekiro cyo kwekiminteriza ahabyo burwire bwa sirimu konka still abarukusherura akaruru bo nebija kubana bagendo misho kurebo kubara atwaze nobwerabe nija kuba eri public holiday ninga izoba eri okumuramu lero bagumizemu barabire mkimu mukwezo okuona oku 12 omubiro ebirabe biriye bya Christmas nabyo nibija kubana babirabamu barukusherura akaruru okutaho mwaka omusya okukiza kimwe ebiro 13 ebyo kwezi kubanza omwaka ogurukwija abatandikire kusherura obururu bariyo nibagendo mesho ombichweka ebitari bimwe na bimwe kandi bashabirwe ngu banu baza kutandika kusherura obururu bashemerire kubanza bakwata entebe kanise yibine eyibarukwija kuratera omukusherura karuraka bajihereze abebyo kwirinda endije bajihereze returning officer ninga arukubar mukuru webya karuru aha district ningo mukichweka cyabo lero babase kwikirizana okubarasherura karuru ebibintu bibane bikorwa kugira ngo heharwe abantu kutomerana okwe ahiba kubana basherura obururu aho kubasa kushanga ngo owekibina kimwe yayishango mwanya no wekibina ekindi barukusherurayo akaruru obunde kiri kubasa kuretaho okutomerana ninga kibase no kurugeruramo okurwana okwabahagizi babo obundi ekitari kubasa kurebekaje omukaruraka okuronda akaruru ahandi niki
nichejumbisibwa munonga abebyo kwirinda kureka ngo abarukusherura karuraka babasa obutatunga kuteganisibwa kuona ahibara abene bakasherurira kandi babase kugira obusinge n'obutebekana hagati yabo nkabesimbere hamwe nabo abo barukusheruramu akaruru okusya obu barabase kubana bamarayo obwiro obwe bwona obuteirweho obwokusherura akaruru. Ekindi ekyo ine kumanya mutayi wanje urikirize kandi noreba Tayari West no kugira ngo abarukusherura obururaba tibarukwikirizibwa kwenyegero mbikorwa ebyo kugaba obusente ninga ebintu okuhereza abantu ebyo kubaguririra ngo babaterere akaruru nkesente nobutura bintu kimanya ngo omunkora eyekifirika ninga ekiraguju obundi haba hariho abarukushengerera abatahi babo oshange ngo omuntu kuyabayizire kushaba akaruru ubundi ya leta y'ebidomora byo busherangwa abantu banywe obundi bakayorebebwamu emitima babasa kuriraje ebyari kugamba ebyo nibija kubana byo nibitunga entebekanise yindi konko kugabe sente esabuni shukari na nibindi ebikurebwa bityo nekigendererwa cyo kugurira abatezi bakaruro kuterera iwe ayisimbere ekyo nicyenda ebiragiro okurugerwa ahangenderwaho yakachiko akebyo bururu eya Electoral Commission. Nabwe ekyo abarukusherura obururu netuhamya ngo mwahirize kubana mutunga entebekanise okurwa mu kachiko akebyo bururu abwo kuba abinji nebakimanya ngo neba candidate kandi besimbere konkaro honana ekindi ekiri kubasa kuretera bakushazamu okwesimba kwawe na mununga wabo tarukukoratera ebiragiro na nengenderwaho etirweho akachiko akebyo bururu. Abandi abarukuba nebabahweraho nkaba agent banyu nabo nebashabwa okweyanjiro mesho gakachikaka kandi bashemerire na nokuba nebamanywa akachiko akebyo bururu aba returning officers oteireho abebyo kwirinda kandi babase kuba nebamanywa okuba ariyo nebakorera imwe okubasherurira obururu omukusherura karuraka ebinde byo shemerire kwehara mutayi witu arukureba Tayari West neshonge squatirine na nokutagura ebishani ebyabesimbere obundi omuntu basa kubota arukumwenda ningo tarukumwetaga konka tushemerire kubana otagura ekishani cye okurugerura ahikiri obwo yabariyo na agenda misho no kuba kibambereho okusherura akaruru konka na nabo abarukubamba ebishani ebi nabo nibehanangirizibwa okurekeraho okufa kubibamba ahibacanga na mnonga ahamajuga abantu ahabikondo by'amashanyarazi ahango z'abantu hamwe na nahamamotoka omuntu okashanga aresere pande ahishomero ahiramizo ahirwariro emyanya nkejo yona terukwikirizibwa kubambaho epande ebyabesimbere abwo kuba nicyenda ebiragiro washemerire kubanza watunga okwikirizibwa ningorusa okurugara mukama w'umwanya ogwo okuza kubambaho ekipande ekyo muntu wawe ayesimbere ninga iwe wenyini oyesimbere wabano inda kubamba ekipande cyawe okukitagura n'omushango gw'amani kandi nugubasa no kuretera obundi bakutwara no muchome obanze otanzibwe ninga oshasuzibwe empiha nyamwinje abesimbere bona nebatekatekwa okurinda obusinge n'obutebekana omurumogu baba nibagenda mesho na nokubana basherura obururu ombicweka ebitari bimwe na bimwe ombwiro obu batandikiremu omwizoba erya nyumwabazyo ekindi eki turukwizusyaho nka Tayari West nekikwatirine no kugira ngo abesimbere abantu abarukubana baza ahamaramizo okuramya aruho abebembezi bedini abarugire yukushaba ngo abantu abesimbere aba babe abemichwe kandi baba bahurizi yaba yahirwa kagishahabwe embabazi ngo agambeho nabo abesimbere abantu abizire kushaba abase kumanya okwara agambeho nabo atari kukorera kimwe ekituti ningo mwanya ogwo kuramizaho ekabanka omwanya ogwo kushabiraho akaruru ohireho babase kumanya kubara akozese kurungi emyanya ejo baba bahirwe emigishangu bagendo mesho na no kubana basherura obururu ebyo nebindi byinji Tayari West turuhogumza muntu bikuretera ahana hariya nko kubiru kugendo mesho no kubana bibaho iwe echo inekora no kurebeka ngo waguma hali Tayari West turukuretera ebyo nebindi byinji akaruru omwaka 2026 nekeja kuterwe 2015 biko kubanza nikimanyisa ngo twasigazayo okwezi amezi abiri okubasa kuhika ahizobe eryo kutereraho akaruru amajingwaga leka tukutwareho mbicweka ebya Kigezi mu district ya Kabare tworeke ebyo kusherura akaruru bitandikire biribita bya Kankahi kandi byorekerire nkahi omukaruraka akomwaka 2026 kachiriyo nkatebekanisibwa okwija kuterwa
reka tutwareho kabare babase kureba ebiri kugenda mu mecho tugaruke tumizemo no kubantu twisiyaho ebindi ukunze mbiteka cyari yarwe kizo babu ndeba nyawaho reka twisiyaho kugenda mu mecho muri kabare amusonga ya kabare awe bari mnonga ajuna pleasure kubasa kwereza umurebe wito mukundwa wa Tayari West TV aha bintu ebikwatirine kuruga umubyanga bitari mwe na mwe aho okushera ubururu kurya no kugenda umumisho kw'abantu abesimbire ahantebe zitari zimwe na zimwe kandi tukusima niwe umurebe wito mukundwa wa Tayari West TV kubasa kutambura nitwe omukasheshekeri izuba kandi ahituriyo tukuraganisa ngo ntwena kwisyaho ebintu okubira bene bigenda campaigns zaba candidates batari bamwe na bamwe kuruga umubyanga biyona aho twine abashaci bitu ahinde gambire binyemerire omu district ya Kabare no kucera mnonga omurembo orwa Kabare municipality akasheshe ni karungi munonga karimu akashanashana harimu nakabehobeho nkoko ri kumanya ecanga ecakigezi okukiri habwo kuba wana uranze nyuma yanje noja kureba emyanya rimwe erimu nkorho konkana yindi kugambire kandi akashana karimu ni kaka izo barya nyamwe bazo turebereho oyesimbire abwa president w'ihangeri kandi ogwe nakwatire ekibina echa National Unity Platform ebendera Robert Sentamu Kyagulanyi ari kutandika campaign zeye omucanga echa kigezi Kyagulanyogu atandikire omu district ya Rukiga kandi yayakirwa umajingo ga shanka munana aho akishayi ekibire nikimanywa nka Nyikunama Primary School Playground aho mpaho amazirakire kace munonga yagambaho n'abahagizi ababire bariho betu yagumezamu ari kuza aha radio emwe omucanga eco omutawune ya Muhanga aho amazira yo hakire ari kushoborra abantu abari kukwata radio ejo hanyuma yebyo Kyagulanyi abasize kutambura na nabagizi beye mpora bija bahika omurembo orwa Kabare aha kire hari kubura yeda kikanche munonga zikabasha hanki 10 mwaho anikwe kugamba n'abahagizi beye nabo ababire bari omukishayi echa Kabare Municipal Stadium akabashoborra bimwe ebyar kwenda gukora izo bari nyamwe baze turebere of course kimwe abintu ebiteganise campaign trail ya Kyagulanyi ebireri enjura habwo kuba abantu bingi ababire bari aho batirwe enjura yo omucyange cye cyakigezi ikintu kisya habwo kuba eshaha yo nantubasa kufuna akajura kari kugwa kandi nikabasa kugwa anytime kabase kuteganisa abantu abakwa bari omubintu nkebe so ntu expecting campaign season age etandikiro mu bwire bw'enjura kugira ngo candidates batari bamwe na bamwe nebija kuteganisibwa Kyagulanyi mu kugamba kwe ayorekire kimwe abyagenderire gukora kukuri okureba ngo ya leta obugabe mu banyayuganda bona kandi yabasa kwiyaho n'abantu bona abari omukihome kubasa kubarekura kugira ngo abakwasirwe abwenshonga related na nebyo butegeki barekurwe babase kugaruka omubantu nkomwe wabazegambaho ari kubanyisa abantu bakigezi ngo no mwana wabo kandi abakwasireho ni retired Colonel Dr. Kiza BSJ yabaraganisa ngo yaba yabire president najya kuba namurekura bitu kandi nabamwe abesimbire ahantebe ezobunyishengero umucyange ecya kigezi nkoko uri kukibanyangu nyamwe bazonwe babire ni batandika campaigns nabo turebere ni babasa kutandika campaigns zabo bamwe na bamwe bita bingi tubakatandikire tutukumanyeshonga bwaki batakatandikire ku campaigninga bitu kandi bamwe abaturebereho ni ba campaigninga izo barya nyamwe bazo habire hariho kwasire ebendera ya NRM habwa Kabale Municipality ogwe no bari kweta Andrew Aja bari yanga turebere ari ku campaigninga hamwe na nabandi abesimbire ahantebe ezabacara okukira munonga okurugira arubaju orwa independent nibo turebere mba campaigning mu district eje ya Kabale kandi ntwenda nabo kumanyisangu campaigns zaba ba candidates nza kubantu gumiza munazo turi kumanya isoko zigene zigenda of course ebaryene baraganisa abanyakabare nibiha ebaryene baraganisa abanyakigezi nibiha kimwe abizibu ebi ba candidates aba abine kubani bagambaho habwo kuba abantu binja bitu bazegamba nabo umucyange echa kigezi batorekire ngo neshonga mpango no kureba oko rembo orwa Kabare Municipality rwabasa kukuranisibwa ekahinduka ikabasite habwo kuba cabinet ekikiriza na parliament yiciriza ngo rembo rwa Kabare Municipality rubase kuba site konka ekabanije kutandika umwaka gwe 2017 konka na hate nayituri kugambira ebi
tekabasaga kutandika so ekitumire abantu binje mwe bagumane bebuza ekyabire asite yakabare niki so abebembezi abari kwesimba Entebbe zitari zimwe na zimwe nikimwe abibuzo ebyabantu barimo nibabuza kandi abandi abantu abitwarebere bine bibuzo bingi bari kubigambaho n'oruguto orwa Lake Bunyonyi Kabale Road orwa hati orumundu korwa konka hariho n'ekiraganise kinde ki government yahire ahanyanja ya Lake Bunyonyi ekibari kweta ekitashaya niyo wakwasa kweta feri omurumi oruzungu kandi abantu bakani bebuza bwaki ejenyanja eri kukira kutunga za butandu nyingi ziri kuteganisa abantu etine ntambura nungi eri safe so ntwe turebe zimwe promises zizi candidates bine zabane zitambura hamwe na manifestos tugambe honana bamwe abesimbire abandi abitukubasa kuronda tukagamba nabo kugira ngo batushoborere ebiriye bigendo mission job namanya apuli aha omuri Kabale wetu Jobo Apuli okwe omuri Kabale kutwisyaho amakurago agenshonge squatirine no bururu omuri Kabale koku wakirebe chweke cyo cya Kabale okutwarira hamwe heihi na kigezi empango nenshonga ezimwe ziru yokwe esquatirine n'abantu okwebaganisamu ombyo butegeki byamadini kandi ebyizire nebirebwaho okumara imyaka konka bikijane bicendera abwe bebembeza abamugumana bakijumirira nabwe cyo n'umwanya nagwo kukira kubamo kuritana kw'amani na mnongo mu nshonga z'ibyo butegeki ebirimo amadini hamwe n'abantu okugwera embaju bayine ekibaru kugenderaho nkenganda hamwe nebindi konka nitureba ngo hariyo ntahinduka kandi byone birabe nebibayo turwa nkatayari turutayari okubantu kwisyaho buri kimwe okirabe kigendo meisho okwe omuri Kabale nebicweka byona ebya kigezi tugendo meisho na tayari west tukwisyaho ebyo ebiruho omukusherura akaruru no kwetebekanisiza akomwako gurukwije 2026 nkokuwa wamanyisibwe henyumaho abo abesimbere na mnonga abentebezo bwa president abatwire nibashaba karura basyahiyo kwezi kumwene chweka kandi na nabesimbira ntebezo bwa MP abarkwija kuba abatandikire nyuma abasiyo kusherura karuru abo bone bija kutererwa karuri 15 byuko kubanza omwako gurukwija ntuje kubantu kugambira nabandi nkaba kansara aba LC5 nabandi nabo barkwija kuba nibatererwa akaruru konko bururu bwona nabo muko kubanza omwaka ogurukwija nituje kubantu ruga yokwe omuri kigezi tukwateho umuhanda tuze ombecweke bya Rwenzori turebeho akaruru kemerire kata na mnonga omukasherura okutandikire mu izobiri ya nyuma abazyo ababanyishengero ba kansara ba meya na nabandi kandi okwe omuri Kasese omunyamakuru witu Mate Isaac nawe ariyo ayemerire okubana atwisyaho amakurago aga ebyo kusherura akaruru okuriyo no kugenda omeisho amdachika nche mnonga tuliyo ntuje kubantu kutwara yo muri Kasese base kubano yirebera nagawe oku ebyo kusherura akaruru kuriyo no kugenda omeisho okwe omuri Kasese munendeke banetru abe Kasese mwasinja obusombole obwa munemu abandi banemu busombola banemu sonda ya kalulu banemu sonda ya akaruru omwabipindi mutina muuma kandi nituhamyangu ombicweke bya Nyakasanga ombicweka ebya base camp abantu bo mu kizungu abantu beitu abaleirwe Kilembe Kota abantu ba Nyakabirizi mwebare kubayo nanokuba muri ombururu bw'obusinje okwe ombicweka ebya Kasese shike nkasese eliyo obururu bwa gishangeriyo netebekanisiza n'emikoro yo kuwemeka omusinga bw'umurundo gwa 5 na 9 okwijuka obwayemekwa kandi erkwija kubaha weekendeji ebiri 14 niyo Friday ya weekeji eiturumu erkwija kuba neba ya Kishanya Kasanga hariho na birthday run ninge mikoro yo kwiruka okomusinga kandi still bari ombururu obwihangaryona katayari west byo nabyo tune entebekanise yo kubikwisyaho okubirabe nebiba aho mu Rurembo orwa Kasese konkati amani tugateire akaruru omwaka 2026 ojike ngu Kasese jo nemwe a district okumara emyaka nyingi ho ezibire nizikira kurebwaho nizihagira munonga aboru bajoro hakanisa aba opposition konka turebere tamu eji ehwire eyiriyo neja kuba nehendera eyatandikire 2021
turebere hati entebe zona eziri kwesimbibwaho abanyishengero abo rubaju rwa kanisa government hamwe na aba NRM bizire entebe zino bazibagana kandi abanyishengero abamwe abarukwingana bashatu baba bo rubaju rwa kanisa government abashatu baba bo rubaju rwa NRM omukwinganingana omukugendo mission no kuba nibatwara entebe zo abanyishengero nka Kambale Ferigo owekibine kya NRM omurukasese ogwe nuwe agarukire akakwasibwa ebendera y'ekibine eki entebe ejo eyabirerumu owekibine kya FDC wabire n'amanywa nka Centenary Robert hati aiturugambire ebi owekibine kya NRM nuwe yagitwire nanishaza elia Busongora North Sowedi Kitanywa nawe n'owekibine kya NRM konka enyumaho entebe ejo nawe akajiho mikono y'urubaju oruhakanisa kandi bakabari abebina ebya FDC entebe endijo niyo ekwatirine ho nana Busongora South kandi obwa hati nayo erimu owa NRM harukumanywa nka Gideon Tembo Mujungo na nezindi reka tubase kubantu egita ahari Mate Isaac ariyo muri Kasese abase kubana atumanyisa hati akaruru kemerire kata na mnonga omubichweka bitari bimwe na bimwe Mate Isaac tunakwamene tatufika yako emyatsi tetete okwabusombole bwe Kasese esaheno aho oli municipality hano ma Central Division tunemusamalira akaruru neko kakaende mbere hano omwa Kasese muncha iwanza ngale hano eri kwichako emyatsi eine mwende mbere nere hatsuka hano omwa Kasese municipality hanyuma yererangirira inde aba MPs babirichuka echo campaigns sikuwabo officially omwa bipendi mutina mutina so tukarangira okwandambieno tukarangira honorable Chitura Francis niyo muuma owabirichuka echo campaign sikuwiwe kandi abirichukirasho omwa bichweka ebye Kamaiba ward omwa Central Division hano then tukarangira honorable ababirichuka echo campaigns kandi abirichukira omwa bichweka ebye Nyamwamba Division hali Nyakasanga no hakechukira echo campaigns kuwiwe then omunja akebya omwa bichweka tukaende mbere neriba ichako emyatsi niko yine mwende mbere neribya tukarangira aspirant MP that is Mara, thank you. Singabo Marcons. Wasinja kutsebo omanja anja chenu ya munabwire erebya enamatunga omuise werikande okutayare TV management nabo campaign sai campaign ya irende ngaenda ngatambura eriko kwa mukomi what we call the walk to the voter campaign. We are not having public rallies, but we are doing door-to-door walk to the voter campaign. So munabwire namatandire kangatandikire Kamaiba ward new area inga Kisayamo namatandikireka nerugende ingarwaho nakangane program yo kungaenda Nyakasanga 3 ingarwaho. So abantu be Kamaiba munabwire tuninenye kire cyosi tukebeka kukumuyuko muyi tukabasaba karoro akoma country ngando mu parliament. Mwasinja kutsebo omundu anginayibulia habwachi Chitura Francis ali umwa Busimba bono Busimba bono bikikira munya Uganda wosi eyangana kutukere tsemba eri asakayikangane eri abantu bangamuho butuli obereme bete municipality so ngale munganze rikererya itafali ryayi okwangura kura ni municipality erangere tina yamatungo kwitafali ryayi na namateka kubulenkanya bwayi yanga kurana
Ula tulangire ebye Kasese binebit omwabusombole obukayenda embere eyo Kasese mwanchenga mwetu mwanchenga onkoro n'ururimi rw'owito ko mu nshozi za Bukonzo kandi nurwe turukwetegereza je now owano rebogwe nebamweta Kitula Francis kandi nomwe abayisimbire omukaruru k'ekibine kya NRM kwate bendera konka yasingwa ori omontebejo ubarkweta Kambale Ferigo kandi ku yamusingire ogu yasharamo garuka nkanyamwegendaho ninga independent omukaruraka kandi nuwogwe nebamweta Kitula Francis twire nakore milimetari yemwe nemwe eyobwa chetume okwe omuri Kasese nasya abantu buhereza butari bumwe na bumwe kandi wamuhura nagira ngu yatandikira oweye omuka aho omurembo orwa Kasese municipality ebicweka byona bya Kasese municipality harimu ebicweka ebirimu nka Kilembe quarters ebicweka ebirimu nka Leirwe ward ebyo byona nohomwe ahariyo nasherura akaruru kandi omunyamakuru witu Mate Isaac yabakiriyo naine ebyarukumbuzaho konka hine ebitaterera muje kubera terezebwe ntija ku bantu beyongera babase kugenda mu mission okutusyaho ebyo ebiri omukaruru aka district ejo eya Kasese nkoko nari nkushoboraho tutakajireho omukichwekecho nanakuze nti entebe eza Kasese district ezirkwingana mukaga ezabanyishengero zona ishatu ziri omboro bajoro hakanisa government kandi ishatu ezindi ziri ombe kibina echa NRM abwatameji eturiyo ntwendera eyenkumibiri mukaga kandi omukyaro mukicho mwishengero lihanga ahabwa abantu ba district ya Kasese abo barukweta Kabuo Florence nowe kibina echa FDC kandi akaruraka agarukire yakesimbaho obwe ondijo omwesimbireho no kwasire ebendera ekibina echa NRM ahabwa karuraka arukumanywa nka Sara Itungu ogu akesimbaho mukaruru ka Kasese okwate bendera ekibina echa NRM omwaka 2021 akaruraka bamusinga ebendera taragitungire kandi no mu parliament taragireyo konka kandi hati abasize kuba nagaruka yayisimba ahantebe ni yemwe nambwenu izoberi hati we ebiro 11 ebyo kwezoku okwa 11 naija kuba nasherura akaruruke ariyo mbicweka ebyabugoye kandi ntamyangu yashira abo kubo kugerera ahantebe kansaye yabageneho nabakachiko k'ebyobururu hamwe n'abanyamakuru neyoreka ngo ashemerire kubayo kurugashahi na ezakasheshe mpaka shaha mnana ezo mwihangwe ombicweka ebyabugoye abantu abarukumanya bugoye warabira side za mubuku okagendo misho omukichweke echo jike ngo abantu babari ba district yona nibaba tarinka abari municipality yonka deru ombicweke ebyo ebyabugoye naija kuba na campaigninga ombicweka nkakatoke yarwa katoke aze hamuhambo parishes abase kuba nashaba karuru ahari katoke Kayembe ariho katoke tu najagumzamo azo muchweke kibarukweta ngugutu kandi aze muchweke kibarukweta Maoma akendi endembere omwachi pindi ekindi kibarukweta Katumba agumizemu aze chweke kibarukweta Kanyaminingo hamwe na Bugoye Center abasegumzamu na sherura akaruru kara hezokwe ombwire bwo mwabaziyo natekatekwa kutandika shamwendo kikashika mizo mwabaziyo okubari omukichweka echa Ibanda Chanya Town Council naho ni side zokwe eruguru Bugoye warabira mubuku agumizemu azombichweke bya Ibanda ward nkachibirizilawa aze omukichweke kibarukweta Ihani Tani hamwe na Ibanda 2A and B kandi agumizemu azechanya omukatare agumize abesimbireho twinabe kibina echa National Unity Platform arho ondijo ubarkweta Jonene Bwambale bamwenda ogwayisimbire ahabwisha zeri abusongora North nowe kibina echa Nupu kandi ogunomurundu gwo kubanza ekibina echa National Unity Platform okugera ayesimbire ombicweka ebya Kasese omu district omuishaza erbarkweta abusongora North kandi entebejo obwahaterumu omunyakibina cha NRM barkweta Sowedi Kitanywa kandi nowe akwasire ne bendera ogaruka kwesimba omukaruru nuko kamwe nahabwe echo nhategatekwa kwija kurara habaho okuritana kwa man abo kuba Jonene Bwambale bamwenda ogu no musigazi kandi
n'abasigazi benji abari mu ishazerio erya Busongora North ne benji abari side za Rugendabara side za Hima abantu abari side za Ibanda Chanya Town Council abantu abari side za Maliba okweyona na harkwija kuba na sherura akaruru ebya kasese ntujagumzamu no kubantu bikuratira ntukuhamiza ngutine cyora burweho byona neja kuba no bitunga nkukoro kubyetenga na mnunga iwe arukwekomera ahali tayari West reka tubase kubati nituzaho kandi obuseraho bwa kasese no manyana batana nebicweke byatoro aho waruga kasese oza bunyangabu oruga bunyangabu oza kabarore Fort Poto Buterevu TV yawe butunu tuineho Nyakaisiki umunyamakuru witu mu Fort Poto netugonza atugambire ebya Fort Poto kusera karuru biribita ebinyakutandikire kiro cyejo abo abamemba ba parliament abakurasi mu rwato rw'Ihanga wateireho abakansala webale muno umuntu walemo na turora hatayari West kandi ntugambera ito buli mwanya ogutulimu ngaba reporter tulo kuletera makuru bintuki eber mugenda maiso kandi ntugambera nkoko abantu abali mbasero wa MP mu biswe capital bimu na bimu mwihangeli ya Uganda batandikirege campaign ekiro echeizo kandi obunkuleta kuno Mutoro region abantu batalibamu nabamu babwetaberemo abande no barabatakatandikire nitorora ekiro echeizo onu owal MP wabakazi habwa urubuga rwa Fort Poto City obuntaniki Fort Poto City atandikirege izo na campaignize Linda Irene Mugisa natandikira mu wadi ya Kasusu nabazaho nabantu be nabasobora bintuke ebyabainire mu ntekanizaye najja kubakoraki obaraba bamuhaira karuru kusobora kuba nagarukayo obutaratera akaruru akomwako gwe2026 kandi ntakarugi mu rubuga rwa Fort Poto abamo habengita batandikirega akero cyejo habwensonga sali zimu na zimu baitu tubaine omsaiza nawo wali mukusera Entebbe yobwa MP habwa Central Division Kaija James Arali alumna wiza tandikirega fiwelex yabazaho nabantu be mubinu abimu habintu byabantu banu bakwebembeza halimu kurora ngu amarwaro bagakoraho engudo stali nazimu nazo bazikoraho kandi nabagambira abantu babo nebintu bindi ebabenire Montegeka obutugenda home district ya Bunyangabu obundugire mu rubuga rwa Fort Poto hatika nkutwale home district ya Bunyangabu nkugambire bintuki habimu ebigenzere yoga hakiro cheizo nturora ba flag bearers basatu abo nuho hali msaiza mukuru Victor Kalenzi halimu Peter halimu Nasara Kabarokole abo barugire yo kubana bakwataniza hamu barubate mbunu obwiro bwa campaign zabo bagenda bamu basatu nuko basobole kwani basera akaruru kabo kabankwire kandi basobole kwani babazaho nabantu babo nturora izo Sara Kabarokole tabairoho habwensonga zo gamba huwe nkawe obwo mezi bwetubuli burungi baitu abande bale hababiri bagenzerege batandikira mu sub county rundi mugombora ya Kabonero kandi omndi akumanyibwa nkasaba Brian ayayesimbire nka independent ogu atandikirege mugombora ya Rwimi obunkui Bunyangabu nkakuteka home district ya Chenzozo abantu batalibamu nabamu izo batandikirege abayingi muno aba Mwenge South na Mwenge Central barugireyo gakubani batandikaho campaign zabo kandi bagambira abantu babo bintuke abakuba buli district baine ebintu ebikubatalibaniza so nabo nibabambarugayo kusobora abantu babo bintuke babainire mu ntekaniza izo tubalizeho na omugambirizi wabe byo kwerinda habwe cyanga ya Renzori West Vincent Twesige SP asobore kuba natugambira nko kubaine amateka gabateyiro kurora bano abantu mubwire buno bwa polipo kusera akaruru bintuke ebara hondera kandi obara kusanga otsuwire amateka nkago kintuke ekija kubaho atsobolire mu bimwe bateireho kurora nibenda kurwanisa obuli bwenguzi kwimba sente okaha abantu bakujja kotera karuru rundi kugera nko ngunyoni nja kugura amaizi okabaha musente ebyo twakubyenda oborano gora amaizi gabantu bagurire amaizi bagarole mu kikaro cyokuteka musente ngunosera karuru nibagamba omuntu arakwatwa na tagora eksani cha mtahiwe rundi cha opponent rundi banu aitwa abahagizi obarabakwata no tagule eksani chi omuntu waisimbiro candidate wawe no iza kuba nibakusiba kandi oli naja kuba nagomzamu aho aterire gensinganto nabagambira leka batakosebwa mbwire nkabunu kusanga nibo betabira mu bintu byo kusisa ebisani byabatahi babo hamu nokora emsango etali M&M obaramba mbasera campaign kandi asabirege izo
bano abebembezi abesimbira bakujja kubantu tera akaruru mu mwaka gwe 2026 nabagambira nko basemerire kulinda obusinge mu kyanga kino kya Toro kurorangu tabaho ekintu kiona ekyaletereza polisi runde abanyamahe runde abantu bona bakwatana nebyo kwerinda kuba ndabataha mu campaign zabo ebyo byona ntubikuletera kuruga munu mu kyanga ekya Toro kandi nebikiraho byona nza kuba nimbikuletera hand live Hatayari West and Justin Nyakaisiki reporting live from Fort Portal. Webale muno Nyakaisiki okutukiaho amakurago kuruga Fort Portal orubuga orwebyo burambuzi kandi narwo rubeine akasana kakeriro kubana kajwa kamanda muno ndakaterera kimaho bichweka ibyabukwali na hagati mu rubuga orwa Fort Portal. Webale muno Nyakaisiki okutukiaho amakurago tubagondeza akarura akarungi abatoro n'abatoro kati ababunyangabu abamwenge aba side zo kuhona eza chenjojo bondo bujo inywena tubagondeza akarura akarungi akatale mu kusesa sagama mwebale muno aho henyini tuja kubantu rugaho kandi turugeyo mbicweka ebyatoro tugaruke kwa kacho mu studio zeitu au murembo mbara kamkuzi tutyo tugumize muno kwisiyaho ebindi kandi tukongereyo mbicweka ebya Kigezi kandi umurundo gundi twazagamba harukiga twazagarukayo Kigezi aitwine omnyamakuru witu yaherize kuba natutungiraho omwari yabo abesimbere ahabwa kabare woman MP omchara ubarukweta cyomukisa yaherize kuba hope natikaho kubasajjanira mu Hatayari awe bari mnonga ajuna pleasure kubasa kuhereza umurebe wito mukundwa wa Hatayari West Television ebirime nibigenda umumisho umbyanga bitari mwe na bimwe ukira mnonga umukusherura obururu ubw'abantu abari kwenda kuza omuyishengero nanangwa na intebe zitari zimwe na zimwe ahabwa karuru akomwaka oguru kwija ogwe 2026 kandi abakuza kwebembera kwiha 2026 kwika 2031 ayine gambire bindi omurembo orwa Kabale municipality kandi nyemerire na omwe ahabesimbire ahantebe y'abacara ahabwa district ya Kabale ogunu bamweta umucara trust cyo mugisha kandi nawe no munyamakuru mutahi witu ko karigireyo yagira ngo ebyo muzindaro kambe mbikwasiza hansi nze kukwato muzindaro go mu ishengero turasi twakwakira ntwendora musi horo muna kureba Hatayari West otugambire campaigns wazitandikirota ekintu kiri kugenda kita kandi umunyakabare no muraganisa ki iyo bale job umurebi wa Hatayari West ntukuramusya olirota nyondi trust cyo mugisha kandi andomwe abakaza besimbere okujwekera Kabale omu parliament ya Uganda tutandikire campaigns nyomwazo in fact nyontandikire Rubaya sub county at the whole of this week nza kwandi Rubaya mwene gya Town Council turukuvuga n'abantu turakora campaigns turabasha bakaruru so far ekiro cyo kubanza kinakozire tifuniremo buzibu so turi konda karuru kandi abantu bakabale namantu wendi ngyo munyamahore ndakora radio Voice of Kigezi konka abantu bakabale ebinji bimwe ha manifesto yanje ebinyenda ko bakoreraho echo kubantu tubanye bakabale turatura mu nshozi kandi Kabale entasa yito impango munonga ekayaruga mu kuhinga konka kutwayisiza ubwire emishozi obane njura kugwekatenguka n'abantu kukanya amataka gitu gacukuka gahwamani aho ndi ugambira umuntu bakabale wo mu cyaro no mworo oraherukayo abo kuba the main activity aho bakabe bara hamwe ne barasafayivingira emisiri yabo tecyayiraga so nandi kubagambira nyomwazo nagumaze kugambira n'abandi turagira ngo abantu bakabale echo kubanza turetaga government ngo etamamani okushemesa umuntu wakabaro muhinji emihinjire eyo murembe eri kubasa kuberaho then ebyo ku amaduka garashobora ebyo kwinjisa za fertilizers n'ezindi tukagize nk'akiri government ejo mishoro egicendeze kugira ngo no muhinji waburijo at least yanahinga ayangwirwa kwa hati ya imbere hati eriho kugira ngo nitugura baragure byo kuza kutaho mahataka ngo banze babone kweza hato mworo tachihinga ngo aje kiyasharura ekindi ekinyenze untahisira no kurango twacendeza obutabanguko omaka gabantu bakabale abo kubana ninjani hangaryo ndicemanyango muri Kigezi region nitusingayo okujira obutabanguko omaka gitu of course biraletwa obworo namarwa galengeserize so chitumamwe no family zabo abana babona
mbendo gamantu nyamwazo nti nyonka MP nikasi namra kujya karuru kayenze at least inteho namaka aga survivors ba domestic violence kugira for example abashwerini bamara kutana omwana wasigaraho atazasita kaba mayobobo mutomuka abarimu then turakomeza kujya kugarukanisa abazirebeye ndijo shonga no gumuzamo kwenda okutaho munonga ku supporting ibibina by'abakazi kandi tukateka amakasente bakatunguka bakagira intasya o makagabo ekindi ndi kugihiga abashije kugira ngo it is high time kumuje kutumanya ngo omushijo muka nekindi shukuru munonga and so kwena tugira amakamarunji our men have to work very hard because bazo muri kabale no shanga ngo ni most cases hata abakazi turakora kukiza abashije munonga ngo mu byaro because you find family ni kabantu kama 12 konka bona bategira amasiko aha mukazi obane nyenenju ni warasi bahinjire kwena ngo abeso family abashija mwe no kuraba tabifiro munonga and mbendi kubahega nti twetaga ngo abashija baba involved mu makagito mwe mamanyangu nibo tusheme kulininga onengashi okwegamira kugira amaka gatebe nkini ekindi no kugira ngo tugumeze mu kwero bugabe bwabishyi hamwe nabo sho by the way this time these days no shanga of course the government empowering the girl child yes twargayo twashoma atwayesimba bwe mpiko nk'abasigazi abo turakura nabo bacaburabura mushine ashimwe ni washanga amwana wo mwojo ari musoso yate araburabura atashomire tayine murimo hati yitwa abashije bagafita sanito biyahe ebintu nkebyo mbibyo so nibyo nyerecherire kandi no kugira ngo abakazi at least mu byaro nabishiki mba skilling babe skilled okina ho kwinga at least bara makuru kecibo nenge kitambara kugira ngo bibeyeseho amakagabo amakagitu omuri Kabale district ibindi byinje munonga of course aho niho tworesherire right no muhurra ubwo ni bamwita trust cyo mugisha kandi ayesimbire ahantebe y'abacyara ahabwa district ya Kabale well ntumanyangu campaign zo zitandikire nyamwazo konka tugwe go kubanza kwegezamo ukawenzereho kuyizo mu primaries za NRM wabirugaho wagira ngo akorinde hoyije koko twirenora bo mu bantu nibizibuki ebywarebere omukaruru ka Kabale omu campaign process ya Kabale nangwana no kugira ngo nko muntu yesimbire ebiwabona ebiwabwino mu field ebyo kugira ngo ebe bintu bishemerire kuba handled kugira ngo tukore akaruru akali free and fair ninga shakaruru akamazima kandi akoburinganiza now in fact akaruka Kabale nyonka trust kuja mu bingu abantu already babire baramye bagafaniza banja radio kundi kuza mu field banyakira tushemererwa konka umuntu wa Kabale I don't know ibinde byaro byo mu Uganda konka abantu mu byaro baramangu buri muntu yesimbire no kubaka set and ejo ngora mbe no gambira abantu urobushera nko bakugira urabaganira batere ngarongo watsigota ngo akashera konka toshanga mutwaza kutera akaruko bushera twaza kuhendera nabantu abataratukolere because I'm imagining job nkati nari yaroni mu banka kagura abanyakabara kashera hati kunda be mpinda korachi the bank rambanje so abantu bine twine kubamanyiza tubashomesa amanyango omwebembezi to kugura bushera mwana ndo mwembezi umukunzire mwe mukamutera mumukunzire amuta atabaguzire nawe yikayo araza gukora ibintu yakundire kandi ari mugize cyo ashemererwe mwene kandi akore namani ekindi we have a very big challenge ya edini omuri Kabale omuri Kigeza I don't know but I've had even azakanungu niko hari konka akaruruke edini politics za dini ziri kututeganisa abantu bo mu of course some people some church leaders but we romugisha kugira ngo that platform y'abantu kubicirizamo ba misleading our society abantu tibamanya mwembezi no watch ngo ati mwereka nta abantu washa bakaruru babuzana ngo rashoma dini ki no wadini ki atoshange charge cyateganisa echo kubanza edini omugashogwa dini according to me ko kunda amanyi kozi nyoko kunakurema ko kunako nyondo mu kristayo ngakorera mu kanisa konka edini hiyakaba niyo kutugarukanisa tukabe kintu kimwe tukakorera kimwe tukakundana washange dini tutagagura iti yaratutagagura ejo dini ne dini rabe habire konka no muze gurimo so nanajanti abantu bakabale murebe hari muruge mu bye dini every Sunday every Friday buri mwana mwaza kushabira na Saturday ubwire bwahika za kushaba konka ekituremo hati turi kuronda abebembezi babantu bona and me nco njenti ndio mutashorora I'm for everybody echo wakigambaho konka hariho nekibuzo cy'amani munonge kiriye n'ikigendo mbisho murundogu turebereho party ya National Resistance Movement eri kugira ngo
bakondeming independence ninga shindi abesimbere nk'abantu buntu abantu batakabarebaho burebaho kokanyo we kugira background yawe nk'omuntu naza kwijana followinga norandebekera nk'omuntu wa movement munonga aha so hati echo kugira ngo obururu bwa primary store bwijiremo kandi tokwasire na faraga ya movement pate uri kureba ngo approach yeri kukoresa yo kubarwanisa niyo ninga barifita mamani mingi. That approach is very wrong. Job nyonkane na kwese mu primaries. Kwanka kuna ije nikuza mu field nareba embereza karumwe nanka direction ya karuru akabika ryo mudini karu migongo na first kuruga mu primaries reason. Nyo abantu banje bakabanterere simu obanye bakoordinators ngumanya ngo abanyadini bitu ngo batugizire ngutaka matujya nyuma yawe ngo baza kutubinga mu maramizo. Manyanku turafera bw'abanyamuzanye ngo tibaratuzicire. You know those things. So people are being intimidated by the church leaders and bahendera mwene baratera karuru ko kutina. Ndi mu runyiriri omyadini wanje atandeba ndi mu runyiri utarirwe urwa dini yitu. And nkaba first kuga mu karuru ka primaries. Not that I no longer subscribe to NRM. Kuankaleba embera ku karuru tereje kundabyo. Because imagine nje kubanza edini nankakaba tukatwine tu candidates bine dini oba Kristiano hano oba Kristo ananye kandi mu race so hati yankebuza abanje abahagizi baraza kurugahe and imagining job trust nyosho mugisha omuntu uri twira uri popular muri kabari shanka hati yanyine nkorunyiriro ho 00 mukakwata ibishwani mukabita mu social media wachereba that is an embarrassment. Okay ganya kureba 00 haraini yawe so na agent mgeni ina ndajikuna in fact ngenda ndikushaba president Museveni nitwenda ngo akaruko umugongo benda bakiyo abo kwa akaruko umugongo tika kabaga ho free tika life ya munanga mutika kakuni yakabale ali mimi ntumangwe dini nebindi nkebyombi byo bari kabantu batera karuru because omwebembezi you can even be in and by that performing aje. Yes as long as tone mu kutima gwabantu bakabale whether in NRM no sano kutakora kurungi so twenda abantu abine mutima ngene obebembezi abarafuka abantu babo olembera yakabale ekuteganise oje no I have to change something. You what and me I'm leaning. So President Museveni that time akajirangu all of us tudiaba na weyi. As if I had that statement. Yakajikora ho haro race ya man munonga ho yajirangu bona nabana beyi. Yeah, leaning gi bayena mubona bona naba ni members ba NRM. Nyowe ndio NRM but bashana kutuhijika. So what do we do? Okay. So arechibuzo chamano mutaundo mu yakabari kandi ntwendo takarugiraho ushobora abantu oyemerire nkahi ha stand ya stay. Habwo kuba stay yakabari ni kimwe abintu ebya abantu bari kuza kubuza kindi shuwa bori kurunda karuromo. Iwe nkomwe bembezi stay yakabare no gireba no genda to kugenda ninga no reba ngo government tekire kuba eri kugitwa mu bwirobu hakine kiraburaburamo eshongejo no gigamba hoki. In fact ngandi kuza mu biro bihwireho kana yeteguire kwesimba muri Kabale district. Yes. Kabale enyima. Ndi kumanya ngo hariho city amazima gari ngo nitwenda city. City turagenda because agandi ma districts bakagaha city bakaga cities kandi kiri kubakwera. One of the reasons is no kugira ngo for example twempoko uitunda rwa city bakagenda basharasharamu administrative units balete gombora gyaro bariso wetu kumpaka berago abantu bashitambara kuruga za bulimba baraza lyakayemera kuronda ba LC3 chairpersons amwe na police hato buhereza bwayika mu bantu eshinda abana bitu batunga yemiremo because now there is zero sub county arojya kayima town council aroka hunje abantu batunga obuhereza abatunga yemiremo abana bitu ekindi then nanse ere kuri wakurana ejo kureba inankaka bari aba city even the buildings infrastructure nehinduka namwe na city in attracting businesses kugira ngo umuntu amwe na aba attracted kugira ngo aze korera muri Kabale because ejo nintunguka ekikuru abantu bakabale nimbahiga kugira ngo of course kaba mu ngahura ngo keri kurwana rwanda some individuals I don't know konka itwe nkabanya Kabale of course nyewe ndagamba nka trust we need the city. Okay. Turupija tuhendera ntweno tugambire program yawe ya campaign rizoba orinkahi kandi abantu aboryo no ija kureba nibahi and then of course na no butumwa bwabo bwamuheru bwo muntu muna kureba hatayari West TV. Erizoba yesterday and the whole of this week
ndikorera lya nanka Rubaya sub county nyo ndi kuzarwa amena lya Kayemera town council nyo mwazo nyizero muri Rubaya mu parishes abutenga cha Kitoma hamwe na Rwanyina neza neza kuzamusamba then namara nkwate umuri lya Kayemera town council ngo tugumize mu then the next week nja kwandi Kibuga sub county hamwe na Katura town council week yarakurateho nze Butanda hamwe na Kahunje and like that abantu bakabari nabage kimwe ngenda kubasha bakaruru ni mumanya tinda yeshoboro byinja kwanturaga nkeshoboro na yeshoboro narengesereza ekikuru mu mpaka rakwanyina mutima gwa kabali munonge nyo mukakurira mu cyaro nakurira mu cyaro embabaza nyoza msamuta unomu na yeshanga ngenda ndi ha radio nkimwe yakana kembata so ndi hasira and embera aho nyakabara ari kusingayo nyo narabire man so ndamanye shonga zabo njo kureba nankayanje slogan yagira ngo eshonga zitu abantu baburijo abakwanye ndio muntu waburijo ndamanye mbere umuntu wakabale owenyima no wankahe bona nyamanye mbere zabo mpaka ruru muruge mu bye dini tini kibiratu yambe kandi as long as umuntu wamaye no mukozi muhakaruru okay wamuhurra ogweni bamweta trust cyo mugisha kandi ayesimbire ahantebe y'abacara habwa Kabale district kandi yakushobora buri kimwe cyona okwarye nakirebana nangwa na ebintu okubirye bitwazibwa mu district ya Kabale ne cyange cya kigezi cyona so ito ntsa kwantukisiyaho abantu batari bamwe na bamwe abesimbira antebe zitari zimwe na zimwe kugira ngo tukwereze iraka habo kuba slogan yitu negira ngo niraka ryitu so iwe nza kuyamba nkomurebi wa Tayari West kugira ngo waza kushika izo baryo kutera karure 2015 byo kubanza ubene umanyoti ninyenda kate rogo ahabwe shongeje neji habwe byabasize korebe nebi ninkusimira cyane muri wori munogeza ho kureba empereza yitu eyo bururo bunangwa na campaign zo kweye negendo misho kandi kushaba ngo tarugaho Hatayari West Television ni job na manya apuri aha mu district ya Kabale webare job okwisyaho amakurago kandi nano kwisyaho omukyara ogwe trust cyo mugisha arutugambera okwenshongazi by'akaruru okwe omuri Kabale byemerire nayo gitwaho munyakigezi samu wenyine sebo akaruru ka Kabale wahurire bimwe byagambirwe bimwe twire no kurra ebinte bikwatirine na nengando mu karuru na namadini I think Kabale nayo ni district emwe omuri Kigezi ezino basa kugira ngo uzekorira izina omukutera akaruru k'edini edini omuntu kumuhagira simple because no edini yanyu nobuyo kubatine manifesto nobuyo kubatine ichango cyaboneka ari kwenda kubakorera kasita mugira ngo oguno mukaturiki witu now pleasure urugokwe oyesimbe na nekigendererwa cyawe ubwo shango ryo mukaturiki tuko then eventually uhurire ngo edine zindi tizirakuze mugongo instead zakore nchiko baronda yo ndijo ubarakoretere no bwako batine plan bab kugire ngo pleasure oyesimbire na Sam kandi twe nk'abakristayo turi inyuma ya Sam echo chonka no so echo nchimaza ngo echera abasingise is only numbers ku ruhande hata basiramu bo baronde yibaragwe aba 7th day baronde yibaragwe hamwe n'izindi dini kwatoriye ngo abakaturici bashaka bakagira ngo kare baba toriya nizo katuhagira witu uratware numbers ni wokwe hati twinayo edine zina abantu bake ezine numbers that means imwe ezo dini zone zitwaza ezo zine disadvantage ngutizirije kutunga umwebembezi juba until age of belief ija kurugaho konka twachitwara harevo n'ingarurengo rwo kugira ngo edini neshara mu cyango abantu abandi abatandikire kumanya ngo omwebembezi ashemereye kuba ari umwebembezi no byakubayina hakuruga ho ebibina bibyo butegeki byo bigerezeho bita kurabo mu dini kugira ngo obwari we kibineki no bwari abari we dineri konkito tuza kumuhagira ahabwe kibineki abo kuba turebireyo na nebibina nabyo ni bihanisiga no gwebembezi so eventually uraza kuhendera ushanga mwine kandi sibararenga edini zirimo tinda mayo wabanye tegereza nakucenga hata abandi baretwe ebitekateko byabo abandi baretwe okubikiririzamo batari musingi gwidede abandi baretwe kibina so ngo ushanga ngo constituency emwe in over 8 candidates
mwene muri kuhakanira entebe so tactics ezo kukolesa buri omwe kiri haliwe niho urahurira I think ku mwaka 2022 nibwo twahurira kigambo cyabere cyarabo munonga ngo buri mbuzi angondo yayo umufather kwemerera mu kereziya akagira ati itwe nke kereziya turiye inyuma ya pressure ekiramanyisa ngo nkokora reba polling stations nyinji eziri ha kereziya ziri ha church cyamanyisa ngo aho no mufather araza kushita mahachet okay ndi kubabara abarebe abaratera karuru I want to confirm mwaterero mutimwarebye dini yetu rero ekiko maisango waza controllinga water road otari we dinejo bacamanya niho raza kuba barahurira ngo konkashi ubushatubwe no bwaba n'abatandiye kutebereza no muze mu mimunonga ahabo kuba pressure tindahamya ngo waza kugira ngo wa advocate ingiro rugoto ngo baraza kugira ngo rugoto rurabwemu abedinemu rurabasa ku kare kacibe citiyo konka toramanya ambulance yiwa leta iraza kubanza kutwara mukoha ari kuza kuzana yes toramanya yaba na mwana yaba n'umukazo wawe toramanya yaba ni nyoko uraje kwatwa burwire eshuro aketenga emergency so koraza kujo tukanonde ambulance ukaza kushanga yaguzirwa mu katolishi yo mu kristai cyamaza ngo nyoko okusigaraho nene mbabazi ekisamu tuje ntukirebera omu bibina bibyo butegeki nabyo ombicweka nke bya Buganda ai tuje ntumanyangu DP ekeri y'abakatoliki tuje twamanya ngo UPC ekeri y'abaprotestant tugire ngo kigezi naho bakagendera ha mukururo well ndabasa kutachimanya ndabasa kutamanya ecyatandikire konka apparently obwate nico kiri kuteganisa akaruru omuri kigezi mweno nenjiri itukabere turena ngo uyo mwe na ayege okugira ngo amanyango bwiro obuti bwo kujwangura abantu mu madini abo kwa muraza kubaterana mutume no buhereza butabahika kandi ubundi ari babakabire barabwetenga munonga hariho na neshonge ndijo ekwatirine na nangu hati oguba kuba batorine ngo no mukatoliki witu ito tukamuha karuru no we member wa parliament witu on terms of service delivery noreba ngo abantu aba bukuba kuba bashireyo nebagezeho kuringaniza ningana hitu kushanga ngo tamuyone bire yuko beka makereziya tari mu kakanisa nangwa kingana bushi definitely ninko kuturagamba koko bire wa birebire ninko kuturagamba mu kintu twatirina no kugaba sente mu karu esente zindate mu karuru mudajya aba politicians n'abashema ari kubara harazi hiri munawe nariyo nakora investment agurize kizimbe cye agurize kizimbe cye ejo ni investment akigurize 500 million yazinjectinga mu karuru yes eventually ari kumanya ngo naza kutandika kutunga umushahara gwa bukadeba 20 per month haraze kusolicitinga million 500 yatirimo chamasa ngo ratine cyarabareti so umwe bimeze mwamada y'umuri kugira ngo itwa bakatoliki katusindika yo guhita chamasa ngo ko arazi baraza kumara hereza credit abakatoliki sukora mwete ha fundraising where babihire wene we abukwa they are forms of bribery and kora mwete hakusimira kwekereziya kwekanisa kuno hariyo akataji ariko yita akataji ka chamasa ngo araza kubanza ya considering akataji because nirayinemo yabamuterira karo abone kuteka harimwe uwo mukuru wakashoze ekimasan hot kurebera ngo ya delegatinga exactly kandi na nabu ya delegatinga echarate kun terabaso utiringa of course tikinga ya delegatinga ndahika yonje nti ya mpa ubutumwa bw'emitwari 10 konka hayeberire yatamwe mitwaro 50 bamara bamugira ngo haza ejinte yiwa leta ni uri kujituguriza itizi kujituguriza bati directly ni ushemerere ko barakigo so nabwo buringaniza tiburaba reka tuzashonge ndijo samu abatahi bitu turebera abanyamakuru obwo omucyaro warugaho oramumanya no munyamakuru witu amazira kire mu makuru omo hatarenda kuza kucikirira abantu batwirara hereza hambeho abantu bitu babanyamakuru obumwe bizire ne besimbaho kandi barabamu twine namba nungi yabarabiremo mutekateka ngo omurimo gwo bunyamakuru hine kiguru kubongeraho na no kukoko mu kutensa na no kurobinga kuretera abantu babo ejo kubanza nko kuwashigamba nyine
because after political science batakaji kwasiremo chasigire chiri kurelatinga na politics ito ekasigere history aharurengo rwo hansi then aharurengo rwa university journalism I think and law so abinja bari kuza umbwembezi bari kuruga mu line zezo enyingi law and the media ejo kubanza media they believe kankoreze cyo kigambo they believe ngo bakoze izina kandi ibintu byona biragendera hakumanyo oryoha oyireho ka oyineki nkaro oryoha twaza kutandika na MP wachira municipality Honorable Ibrahim Semujunganda uryango wabwo no munyamakuru akabanza baza murayimurayite munonga barebe I think even no spokesperson Honorable Joel Senyonyi naho akabanza mu makuru ya ankaringa makuru abona baba thriving barabamo but recently twija twagira a section y'abanyamakuru abacirukangira mu nonga bareba gugwaba nko muhanda baenda kwera yo kora borijuka district ya Kakumiro I think ariyo bemba wa parliament babira ariho aba izitka kucisita Honorable Onesimus Twina Masku yes akaba ariyo munyamakuru aza yeija yarga I think bakaba masengerera stam bitare because abantu bakakomplainga jamo no ati tukokute twezigire ko nkambwero twaida twakora sta twakora rose ijori ha waza mu district ya Fort Portal ebirere mu munyamakuru omchara Victoria Rusoke Victoria Bagaya Bagaya abirayisi imbere ariho na audition bamwita Kanyana nowe abirari member wa parliament wa Fort Portal municipality Honorable Akanyana Sylvia Rwabwogo kuri muri izite Kabarore cyazo Charles Mwangushya akarura bona harukarara rwa frag kija kakorashi kari kwanga na warebana ba Zambali Blasio Mukasa na Wayirukanjire Nansa na municipality na uko kati of course turatekwa kugira ngo tubanze turinde uko akaruka ragende tubone ku ubundi kutera mutoci konka abanyamakuru ndi kuteka teka ngo umuntu kikabire kirungi gwijana agenda kutari kugira ngo nija abo kugira ngo muramanye ikoze kiri koreka ngo abanyarwanda hatu batanishire kweza kugira ngo icyo turenda service delivery okusinga izina ryawe kune ry'amana mwe no bwo kwijo ry'umunyamahuriro roshoke kitakurenga kitakakanga abantu bagira ngo turugamba yo gumushije wa Kampala Central Abraham Ruzi na ayisimbire na Honorable David Lewis Rubongwe Abraham Ruzi ari kugira ati nyoti nyina kiri kukuraki now umuntu kogo kitakutinisa bari babyayanga kare na attention yayine reka tuje tugaruke turiyo tugendo mesho mtayo taruteba tayari resto kisia makuru gatariga munagamwe agendo bururu amusuri ya hambara kamukusinesa kandi ahasuri yawe ureba ho kanyito adorofu ayureka okushinja tunakuratera wa NRM nabwo ejo eshahegere katwegiteho akanya kagufu abanza tugambire he kugendo mesho nanabebembeza bamwe abaragambeho nabo tubasegaruka kumwe mu studio tugize mu kugendo mesho yes we bare munonga kubano yekomera tayari West TV kanda kukompasheshe program sezesha aitwaragarramu na live kurugaha omuri district ya Kwen kandi of course ya ground church bakweta Binini primary school playground district ya Shangwa omuri Sebei sub region kan president Elizoba nabana ija kora rareyeye muri Sebei region ya Rugaha nabana za capturwa konka eshaheje narize kuba nimbona ba leaders ba NRM ba MPs kandi kutugambira aha bwenshi nibatekateka ngo abantu bashemefera NRM cyari kwija ningo karura kwija nyenanga mbeho na chairman NRM aha bwa district ya Kweni atugambire
ni bintu ki NRM byekozere kandi ni bintu ki NRM takakozere kandi nibiha ebyeryo ne basubiza kubakora omu kisanje cy'urukwiza. I want to thank you. It's a pleasure having man NRM for Kweni. You can introduce your name to the viewers. Thank you very much. I am Chairman NRM Kweni District. I'm here. I'm very glad to be here. Your names? My name is Mongusha Stephen, Chairman NRM District Kweni. What do you think the people of Kweni should vote for NRM in the next year's general election? What are those reasons that you're giving? Now, first and foremost is to appreciate Kweni District and some of the things that he has done in Kweni. We have construction of St. Michael Girls' Schools in Gaborone. We have Kitawoi Secondary School in Kitawoi. We have also Kaptum Secondary School in Kaptum. And first, the best one is we have Tamaking Road from Kapchorwa, Bukwa to Som, which has made Sabay region as one of the best tourist attraction. We appreciate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni for what he has done to Kweni District. Also, there are some other issues that His Excellency should do to his people. One of them is the establishment of the public university in Kweni. That is in Kere. We need a Kere Science and Technology. So that one is one of the most important things which our people of Kweni are requesting His Excellency, the President of Uganda. Number 2 is resettlement and compensation of families affected by Uganda Wildlife Authority in Benet, Kakwata, and Kewaje Bosei, Kokomai in Kirigi, and those affected by landslide. Another one is creation of Soy District, which is very important to our people in Soy District, which can make us to have a good security in Soy District, and also creation of Mosop County in Mosop Highlands. So another one is tamaking of sports areas. When you look at Kweni here, we have a lot of issues. But if we don't have these roads going to the village, carrying Irish potatoes, you know Kweni is one of the leading producers of Irish potatoes in Kweni. So we really request our president to help us to tarmac a road from Ngenge, Adar, Benet, Kitawoi. That one will be one of the best items. If His Excellency help us to do this, I know people that they are very happy. Otherwise, another one is construction of 6 schools, health center series in sub-counties. Without those qualities, upgrade the health center 2s, health center 3s, health center 4s to become health center 4s, some become health center 3s. Another one is upgrading of health center 4 in Gaborone to a community hospital. Otherwise, I don't have much to say. I would like to appreciate just His Excellency, the President, for coming to Kweni District. We really welcome you highly in God's favor. Thank you very much. Thank you, Chairman. NRM kandi mwabhura ebintu NRM base kubane bakora kandi nebyo ebakwendangu babakore omukisanje kirukwiza iwe nanyari atayari West TV ninkwisa ngutulya campaign trail ya President Museveni kandi rizoba nahendera trail ya Sebei sub-region obwa rukutandika Bugisu konka nyineho omwe ahabebembezi kandi ogun MP nawe nyenda tugambire one of the messages of President Museveni, his emphasis has been wealth creation. Let's paint us a picture in Kweni. How is income in homes? Thank you so much. I am Chamaswet Kisos, Member of Parliament for Soy constituency. It's just the place here in Kweni, and we are indeed happy to host the President of the Republic of Uganda, who is the NRM flag bearer today in the Benin grounds in Kweni District. Now, there are almost 3 things that the President has done. One,
is on the question of security. The security has been reinforced so much. We are no longer the same as 1980s when we used to suffer with cattle raids in this particular area. Now the area is very, and Sebei in general, the president has done a lot in terms of creating harmony, in terms of enhancing peace, working together, cohesion in the republic and also in economic infrastructure. This entails now even the roads as well, the road from Muyembe to that has reinforced the economics of this area, and of course people are able to go to the market without those hassles of getting stuck on the road. Now another critical economic structure is the road from Kapchorwa to Swam through Kwen as well. It has been tarmacked, and it is one of the critical roads that connects us to the border post in Kenya, of course at Swam Point. And of course it has really promoted a lot of trade, both regional trade and of course domestic trade around here. Then of course we have an irrigation project, of course, in this particular district, that is Ngenge irrigation project, which is among the 5 irrigation projects. Doho, then the other one in Kasese, we have the one in Oyam, and Ngenge irrigation project in Kwen district. These are irrigation projects that have reinforced the livelihood of individuals around. We have also the resilience projects that deals with the cattle markets, where that is constructed in Kwen, and that is in Soy County. Then we have, of course, issues to do with healthcare being improved around this area, schools and the rest have been improved so much. Government is going to handle that in the near future, of course, and again some secondary schools in the sub-counties that are lacking. So government schools that includes Ngenge sub-county in Soy County, and also some others are also in this particular area of Kwen County. The president likes the people of Sebei. We are one people. We are one people because we love our president and he loves us as well. Anybody who loves you, you have to reciprocate by giving him what he wants. President Museveni wants a vote. And he wants a vote because he has done a lot for us. And with us, we should really pay back. It is payback time to make sure that we give him the votes. He has really helped us in terms of improving the household income through parish development model. People are indeed happy and people are smiling. People are no longer in those grass-thatched houses. It is only the smallest percentage of almost something to do with 1% who are in grass-thatched houses. The rest are in permanent houses or semi-permanent houses with the mabati. And that is what the president has been preaching in terms You need a good clothing. You need a good schools. You need to make sure that your children are clean. Yeah, and that has been done by President Museveni. And we are really for him. He wins this election. And of course, he's not going to lose. He's going to win. He's going to win. Yeah? What have the rest done? They have done nothing. It is only noise only. You cannot win an election as a president when you don't. Let's look at the messages for these presidential candidates. When you look at the message from President Museveni and the one for new President Robert Kyagulanyi,
who do you think has the best message for the public, and do you think their message resonates with the voters? A presidential message must deal with social issues, economics, and also infrastructure as well, and must deal with security, peace, and tranquility within the country, but not poko. This issue of talking, exciting people. You excite people only by saying we want to remove Museveni, and you excite them. No, that is not a myth. The issue should be about laying down your manifesto, putting down the issues that you are supposed to do for the people. The president's message is the same everywhere. The message of the president is the same everywhere, and he has packaged it in a manner that he is going to manage it. He has packaged his message based on national development plans. National Development Plan 1, 2, 3. Now, he has packaged it very well, and that is what is being done by him. Now, the rest have been talking from nowhere to nowhere. But Museveni talks from somewhere to some destiny. President Museveni is going to deliver the people of Sebei and Uganda at large to heaven, to the promised land. Now we are in Canaan. We are harvesting the fruits, and the fruits are ripe already. It is our time to eat. Now, if we say it is our time to eat, others get annoyed. Yes, it is our time to eat. Nshonga ze aziteka habwenchi bashemeye kubana batera President Museveni yori atayari West TV nyenda kugambera turiaha achayi cha Binini Primary School Playground Kandeji neshango mu Rukweni District Kweni District neshango muri Sebei Sub-Region kandi President yaruga hanayiza kubanaza muri Kapchorwa aharabe nakorara re ya muheru arukumarira yo Sebei Sub-Region konka nyenda tugambe ona nondizo muhagizi kandi umwebembezi wa Abwenchi abantu bashemeye kuba no voting NRM. It's a pleasure having you. Having you too. Amazina no manya no nyankore reka tugambora nyankore. So nyendo gamba amazina gawe nene chokora kandi no teka campaign trail zone ziturabiremu region zone ziturabiremu iwe tuterechani rare no zirebota message ya President Museveni no jirebota kandi nice cyumukusubira ebiri na kuyanza. Amazina ndedobozi manyeta Mr. Asimu Everest and national sports coordinator wa PRU kandi ndio muhagizi wa NRM ninkorana NRM chonka kurugatanga campaign za muzeyezi nyo tinkaraga campaign ziri kusingezi habo kuba abantu bona bari ready kuhagera muzeyi 90%. Buri campaign twaho muzeyi nitureba ari muri 90% ahabwe birungi byakozire kwa rukiko muri district ahituri enguto zona zigenda kimwe mpaka kushika Kenya, enguto zona zigenda kimwe mu district gona they atiro industrial hubs mu district gona buri abana baganyirwamo bafuna ibintu bingi ebyatireho abana no manya ine enguto nibatamburaje obutare babwine so nico rukurebera abantu behire yo kugira ngo baza kwereza Museveni akaruru 90%. Norgo mpiero na NRM mushaziremu mukashara mukoragana tuko pamoja no manya NRM niyo yazire PRU twena turiyo muntu omwe je no Muhoozi Kainerugaba nazarwa umwami Yoweri Kaguta Museveni kandi twena turiyo abana be tukashara mukagira Museveni. After Museveni we shall have General Muhoozi Kainerugaba as our next president. So abantu mwe nabo mu Uganda tubashabangu mureke kugahuga bakabahudahudisa. Museveni, he has a strategy. He has batwazaje kandi murebe nsiyite rumwe butegeki burungi erumwe businge tar mutaro so muhagire umusija witu kumurwetorora amahanga gatwetorire gona gari mwintaro ni Uganda yonka eje ensetari mu rutaro so nitushaba abanya Uganda mwena mugiro buringaniza no guteka fagire Museveni akumi hanga ryitu tumuhakaruru mpako kwishara twereje no Muhoozi Kainerugaba. Nyenda tureba message otuzwangurira message ya President peace and stability na free education no teka ngo abantu bariono ba picking information he nature kore he results sezera arete
already results wazirebire nti abantu abamwe bakugamba tukira no kugira ngo umuzeyi terire hebintu ebyakwasa kureta results atwombekire nguto yapereza industrial hubs abana bitu nibafude mirimo nibege bintu by'emikono ninyesiga ngwihanga ryitu aritire mu peace hate iturugambire je shaha turukwe ni district nokandi ndebe cyayi cyona cyayijwire kayicire bucya naza kuba nayikaha eshaha yona muzeyi naza kuba nagaba nabataka bakwe ni district so nishabanga abanya-Uganda mwena musigare no muhagera muzeyi no muntu witu kwarabe yarejereho dero musikiraba naza no jana baza kwanka position it no of course I will be the minister. Okay, message yo gambira ba Piero ina na NRM in general tulionzo mu Western abantu ba Piero y'umwena musigare no muhagira mu 7 musigare no muhagira je no moziki ne rugaba muteke no buringaniza ihanga ryitu mu ruteko nkurakurana kandi mu following program za muzeyi eza PDM na nezindi zona mu following abo abantu abinji tibakukira kumanya bwenci muzeyi no kuraba gama ngumuzeyi yakozire iki cyonka tibakuforowe ibintu bya government ko kuforowe ibintu bya government abamanya government ebyekozire so ni nyejumbira abantu mwena ndikubeshengereza ngo murebe ebintu mu 7 akozire mu following PDM nimuje kumanya uburungi bwa mu 7. Okay, yeah gwe kandi mwamuhura na Rgompiero you kandi message yajangu mwine kurebuka ngo yes ni afuno mu kishaka ngamba hona Secretary General Richard Togon Kandogun Nwe Secretary General wa NRM. It's a pleasure having you on Tayari West TV. Thank you. Good morning and happy to know that Tayari is live covering us from Queen President to come and address them. Honorable, we've been in all regions and you've seen the turn-up of these of NRM supporters. How do you make that, and what is your sense of analysis as far as the turn-up is concerned? Well, the turn-up has been extremely exciting because we have used the structure of the party to mobilize the people. From the grassroots, the village, parish, our leaders are bringing their people. So the turn-up has been very exciting, and we're happy at the party head office and want to use even to look for the votes. Let's look at the message now the president is giving. Does it resonate people's interest? Of course, the president is speaking mainly about 3 pillars, key pillars. The peace and security, development, wealth creation, job creation, education, health, and markets. So those are things that rotate around the interests of the people. Maybe as we conclude the Sebe region, where are we heading and what is the strategy to ensure that other regions also make turn-ups? We are closing Sebe sub-region today. Tomorrow we are starting Bukedi with the Palisa and Thank you. Let me leave you to Turiaha ari Benyini playground kind of course Adolf Faireka of course na kamera kandi abari mu control room of course nawo ni team rebuka nguri kimwe cyona twabasa kuba twisiya ubutunu aho mu sitting room yawe ninga hona ho kubori sorongas otire ho Tayari West TV Adolf Faireka na Ronald Ngabirano aho mu Rukweni district. Webare Adolf Ayoreka ombichwe kokwe ebyakwene buri kimwe wakireba kukiriyo kigenda kurungi omeisho omukusherura akaruru sam ino rujungu Adolf yagambaho yabona secretary general rujungu rwabakanye rujungu notekwa kurwihayo wareba omuntu nkogwe abokuba obwiro wingi noreba bono bantu bagambira mu rujungu no bwebembezi buri kutamburira noreba abebembezi omwebembezi wa America yabireho Kennedy akagira ngo before you ask what your country can do for you what have you done for your country when Adolf Ayoreka ari yihangana arugambira rujungu rujungu yagamba kabisa
yebare Adolfu kandi mutayi wetari tureba tayari West tugumza no kuhereza ebyo ebikwatirine nebyo bururu oburi kugendo mesho aho mu ihangiri ya Uganda kandi okwe nitwija kubantu kwisi aho ebirarugeyo ahi president Yoweri Museveni ariyo nasherura karureri ya Nyakazoba aho omurukwene district kandi nana omakuru gaitu agandi omesha tujja kubasa muntu garuka hwaha nyuma abazyo hatandikira kusherura akaruru okwabesi imbere hantebezo bwa meya ba kansara ba MP officially kugira ngo hati bikirizibwe kuronda akaruru akubone kushaba akaruru wero hariho amateka agariho kugira ngo abantu bakuratire umukuronda akaruru cyo kubanza ikintu cha bribery kikarugaho ngo yesimbire uri candidate ngo akweta fundraising turebe uri kwepa hasa umuntu kuyo kugendera akakutera ishoni ibyawe ni biba bibi Samo ahashongaho noreba emicwe n'emitwarize yitu y'Abafrika twinemo bufura na no kukuna obwire bwa kare omuntu tiyayetaga abantu atumunshange hansi yo mutari yandenda kubasha bakaruru lera bure kwishane kigirikano cyo bushera araba yakora bribery well hariho n'ibindi nkomunyisho yagira ati nayita abantu kubasha bakaruru hagire byantanga nta cerererwa ngene nuko nacerererwa nashanga nabasibizeyo bakwata mushaza hacamushana atabanze tibwe nasembemereze kurugasha hina kwikasha mwenda ati ngabura kubagura ni domaro y'ubushera yes now aho ntubuzi buraze kuletwa iyo kushanga abantu ngo babateze urunyiriri ngo rukubagabira sente ngo hati washamwe ubujyo mwatware nko 5 umuntu kuyo kugenderera akagira ati ha atwagurira abatezi bakaruru that is voter bribe ebyo nebyo kijugu so murondo ko murabikore kuko mbanye ngo it is not allowed bwenu nkokwe banywano beitu obwire no bwakaruru obwire obuntu zakureba nkabari abatamburaga mu Christmas abakagoma kechiro bachibaho night angels no Christmas carols night angels I think abo witu bakabaninga abo kuba bagaba tashiri night angels I think you are night dancers bachiruhukirwa musirwa rwe bikinju nchakaruta shanga muna kimwe bachigira bati iya barabomba icyuri babishoroma abana babwojo bari nabo bwishiki aho bararuhukirwe ni haho agira basigare nyuma mu mugorora babanza baganira witugare yababyihaho ashinde kibihiriho ni ubudanke yes primary secondary farewell then wamara bato ka social awako hata kina date irecho ababa bururu nabone bamanya kurabya mukasambune kiro honorable witogu iki kibiriti cya rugoweye shemerire kumuteka tekaho umukasheshe umuntu unanyine yari woman MP yagira ati mu bantu bo kushabira nitwe ba woman MP atati chebero district in Kisingiro ine constituencies itanu za Bukanga Singiro West Singiro South Singiro North itanu atkokaine woman member of parliament ikuzo nari wa district yon hata abantu be expecting MP wa constituency aronda karom constituency ye katugambe bwe kwa bakugaba sete nyuwe no kuza kugabira district yon ujya ni matiri muzinga nyingi so umutezi wa karorece nacheretani okore kamwe ati oriya we ezo constituency zona we zo zineba MP bazo hati we MP natunga hakagisha kugira ngo ishaza riri abahoriki hati oriya woman MP unazirebera zona hakwa ni umuntu abacara mupakasi nimwe abatezi bakaruru really do not expect too much from these people abo kuba okumurabije ko batuga niko barakabahe niko barteraje barabakorira so umugande gwa Abraham Ruzi teri ruseke abantu babashaba karuru bahereze manifesto zabo ureba juruti okuba gamba
akarure kanka hogwa bari we yanjweke then mwe demanding obuhereza amshija mnywano wawo gwe nakira kugira ngo nikiyambiwe reka turebe nyuma abazyo oku batankire kushaba akaruru ombichweke bitari bimwe na bimwe tubireteneho banywani bitabo ku side za horo kukira kugambo kwa horo kweta ishe Ishembabure okwe sembabure okusherwa karuru nyuma abazi yo kutandikire kandi harihona na ombichweke bya Isingiro district netwenda turebe ombichweke bitari bimwe na bimwe okushaba karuru kutambwire amwizoberi ya nyuma abazyo rero tuje tugaruke tucine nibanja ryo kwihura eri Kasese abandu betro mubye muneho munaturindirire tukendi subula reka tugaruke tukureke bibireho amukushaba karuro mbichweka ebitari bimwe na abampunami Professor George William Rubega oyetimbira hantebe yo mnyeshengero wa Buganga East South okwatire bendera y'ekigombe kya NRM Elizoba yatandike hurriye heyo kuronda karuru yaraganisa abantu okubasityaho obuhereza obutwire buremere kubahikaho kutuzangiraho mu nkomezo ya kabiri wakorera tumuziye kukudura Abanyabuganga East South baganira no munyamakuru weitu bagira ngo bakabeire beine entunguko mu ishaza ryabo beituho bwebembezi bibaremesize obuhereza tuteganisibwa obwebembezi obutubentusindika omuntu mu parliament nk'emyaka ejeho ile 5 tukasindika omuntu mu parliament yaika yabyama service zona zafa so services nizo engudo marwaro ne headquarter yegombora kasambya nkoto muno yashaba abantu kumushagika hamwe na President Museveni na NRM yona kutwariza hamwe rero obuhereza bubahikeje zile kubasaba akaru okubanza kwenda kubasaba akaru ka mugenzi wanyu kamukama wanyu owetimisa president Buletiyo tukamuwa na murundi kuno kugonza tukamuwe asinge uli Umursembabure abanyeshengero batandika kurondo bururu nko muri Mawogora North abarkwenda kuza mu parliament nka Aine Godfrey Kaguta Sodo akaruru yabanza karondero mu cyaro cya Nakasagazi omurko gwa Kasonji omugombora ya Kawanda rero nsaze utande campaign zange ngandandikira ewange waka adenya kwebaza ba chairperson beka sondi ngomuruka abasaze ubona abantu mwenda ntukuruno bagenda kutambara Sodo yashekera bubona bayetsimbere nababa kugendana bamugamba hebigambo ngutarashomere ngo ibye bagamba babitwara umukoti ngwabo kuba we akashoma bagenda babugamba ningira ngo nakwesa kuronda kugira ngo bakamanya konke ibyo tubiriyo aha bo kuba ngasubmitinga impapuro zanyu mu election commission baza provinga ngatunga recommendation urwo mu UNEB ukunyura koreke bitabo byanjye so kene cyone cy'imfitina ukwiya nareba ngo najya nkishomire agenda zo mukotaze kwa Florence Nambazira oguno kuronda bumyeshengero kazi wa Sembabure yagira ngo we naza kufayo munonga kurebeka program za government hezi President Museveni ateireho zahikombantu na mnonga bahansi soka kwatana banga Sembabure district ngazi ina constituency nya bwato kwataganya na bakulembeze bano tosola kuweza kimwe kyokubiri okuteeka mu nkola ebintu muze ebyazengatwa okubugano oku kwakugendereire kuretaho enkwatanisa na no kutaha emiringo nkoku barasherera obushagiki hamwe na no kuganira aha bizibu bimwe ebirikuteganisa omukurondana no kuteera karuru omu kyanga kyabo Beraro Ephraim Ganshanga obwahato ry'omunyeshengero wa Bweju West kandi wasingirwe omu karuru ka NRM yashoborera ekireetsire yasharamu kugaruka hataine kibiina Echokubanza cyabyo na kutaje mukaruka NRM kazamu amafukura bamwe mbitwe twesimbire nabo
biba register bakuramo amazina y'abantu abantu bakorera ngo mutaro kumene nk'imibiri bakashanga batari mu register batatire karuru ecya kabiri hazamo kutinatirizwa kwa mani omubigambo bye yajumirira enshonga y'okukozesa sente omu karuru ekintu ekiyagira ngu abantu batoreye n'abebembezi babura kubakora sente nico kikuru munonga bakishana mu constituency kinisi nerwo kunyeta kinkura sherekeye bajongi barara ina makanje kongani mbashekera project za billion konko shanga abantu mbabagira ngo ayahereze cya 10 ayahereze 12 no bahereza karuru eco kubaza cyabyona ntenda tane aba baba kureta center kusto mu bantu bakabakuzya bacetise baba bimbira zabandi abantu ababuganwaho batangaza enshonga y'okukozesa sente kwesisira karuru omu kyanga kyabo ekyabweju West kabako bunkenke na n'okutiinisiriza abantu bariyomba bagura nkenko omuntu naye yagira muri nyerere umworeke cyitane kibiri aguruko muri nyerere zo murundi n'ekintu cyo bushasi abantu betaga okubegesa ebintu by'akaruru ebi kanga kanyisa munonga nibasitinatinisa kuko boryaho ngwagamba umuntu bakwijamba kushanga mu nzu nyekero nibakwita ngwabo kuba wagwerananga uwe Benjamin Turubamwe yashaba presidenti na nabikiri kukwataho kubakore kiri kubasika okurebeka ngo ebizubu hebiri omu karuru ka Bweju West byahwaho cyabyona twakubenshaba mukuru w'ihanga na nabukiri kukwataho mu offices zitari zimwe na zimwe kugira ngo batuyambe mu karuru kwitwa Bweju icyo kubanza tugire security Birara Ephraim Ganshanga okusherera obushagiki omu batura naza kutandika 2013 by'okwezi kandi naza kutandikira Nyakishana nibyebyo ebigenzero meisho mu district zitari zimwe na zimwe omu bicweka byo no kwetorora ihanga kushaba karuru kutandikire hati omu bicweka byawe obesha hayona no mayangu ntaza kuraba mwe bidongo ntaza kuraba abantu bingi aberangi zona barukusherura bururu nabwe cyo sam nugakurumbwe egare koko barukuzete birebi ezija kubana ziraba mu mbicweko omwe konka kikabire kirungi okusherura karuru kubo kwihangwe abantu binuka hamisiri I think abantu kuchera mu trading kutari kureka abantu ngo basibe bakutegerize the whole day abantu bakuride abagire ngo twaza kushanga na mutugo muyembe sha 8 zihangwe rero umuntu abanze yahinguka yanaba yari yanaha kamere rero ijo mutwe gurije ahurikirize byo rukwenda kumukorera nabwo ecyo akaruru tubendeza akaruru ko businge tudiyo tukoreke burukufa omukaruru akomwako guru kwije 2026 kandi emikoreje tudiyo tukoraha irina ha YouTube namwe nabakutureberayo munywano weitu Simon na kureba ngo turebera Kiboga hariho na munywano weitu ndijo oba rukweta Iradzi ariyo natureberaho mu rurembo rwambarara na nabandi mwebari eshahiji reka twegite ahari Ivan Nyesiga muri Kampala ariyo muri Kampala uko siho ebiru kugendo mesho mu nshonganize zimwe zonka ezebya karuru Nyesiga Nyesiga otwine Ivan Nyesiga iriyo nitureba kutura kwataganije nawe ejo garuka ko araheze kwetereza I think all right eka aje agambeho nitwe tubase kumanya yo Kampala akaruru baketegurire batandikire kukasherura noho harimo abashija aba kugambe ikigambo kikashohora nkabaruzi Aniriza nyo kutayari West TV soko obuze ko kwakuraba Amina Sebo abatulaba kutayari TV nze Isaac Muzei okuvesa abagabo machindie wano municipality mu Kampala Wakiso district Kampala ne Miriana Wakiso district owekitibwa twagala otunyonyole mu bumpiro muwanvu oze okwesimba ku kino ekifo abantu tulaba kutandikira ku byamasanyalaze ku byobulamu ku byenguudo babeera nga bakola complaints kati gwe manifesto yo eyimiridde ku ki naddala ndi ku kadi ya FDC naye naddala nga machindi sabagabo constituency oba municipality yite municipality abantu balina ebizibu ebyenjawulo nga bw'obyogeddeko ebizibu ebiruga bannayuganda bitulumira wamu ffenna nga naddala ebyamalwaliro amabi omutali ddagala ne tubeera ne honorable member of parliament ng'omulimu gwe gwa kuvuga mirambo gifudde naye abantu abalamu nga tali mu bafaako
Kuruno Isaac Muzeyi bwaba bamuwadde bemumuwa akalulu nga mugenda okumuwa n'afuka member parliament wammwe ekisookera ddala ajja kufa ku bulamu bw'abantu ambulance tuziwe omukisa tuziwe ekitiibwa nga zitaasa bulamu bw'abantu si kuvuga mirambo gifudde oba egiwunya buli omu teri muntu yali afudde n'alemwa okuziikibwa so ekisookera ddala ekirala tuli bubi mu byenfuna ebyenfuna byaffe tuli bubi mu byenfuna byaffe tuli bubi so njagala kwempowering ebyenfuna nga buli muntu tayiteeka kusabiriza biva mu byokusabiriza abagala kugenda ebweru basobola batambuza kubayambako bagende ebweru bafune emirimu bakole ne wano mu Uganda tukulyetinga emirimu twempowering abavubuka okukola emirimu gyabwe banonyayo akasente katono ka capital ng'asobola okuvuga bajaji ye za looni weziri looni tugiteeseze ebeere wansi si kubeera exploitinga abavubuka abayize ebyemikono okutandika ku welding buntu butono nnyo obutandika abantu batandika okukola so kyetugezaako okukola amakubo ffenna enfuufu tunyiga kyekimu mbadde nsaba Makindye Ssaabagabo yonna gye muli ku luno Isaac Muzeyi yeddoboozi lyammwe kubanga ku parliament floor ya parliament nze mbaka nzekka okuva mu Ssaabagabo asobola okuyimira ku floor ya parliament ne representing abantu bala si kwekweka wansi mu bench kati vaayo otuuse eddoboozi lya Makindye Ssaabagabo ku floor ya parliament si byakwekweka katwogere ku nsonga y'abavubuka abavubuka bafuse ensonga mu ggwanga abavubuka olina plan ki bakolako abavubuka kubayamba kwetandikirawo mirimu kubakwatira bintu bitono nnyo abavubuka balina talents basambi ba mipiira naye tebalina na mipiira niwe basambira basasulawo obusasuzi ate nga tusobola bagazetingira ne bavopinga talents zaabwe abakubi b'ebikonde byebimu abavubuka waliyo abamanyi okuvuga bajaji naye n'okufuna sente ezitandika okufuna kalooni nazo za bbeeyi bazisasula bubi no tezirina tujja bafunira engeri etandika wabwiri busako tujja buteekamu obusente bwaffe obusooka tubugabire abantu baffe batandika okubeera naffe nga basobola okufuna loans ne batandika okwebeezaawo si kulinda kufa ne balyoka babeerawo ekisiki tuliko twagala abantu abeekolera balina welding naye nga at least obutandika capital butono nnyo nange honorable member of parliament nga sinaba na basakira nsobola nange obuteekamu era abavubuka ne babeerawo n'abakyala kyekimu naddala bali mu mbeera embi bavubuka bangi babbye nga okutambula okugenda ebweru kibakalubiriza bajje mu Ssaabagabo ewa honorable Isaac Muzeyi nja bayambako bamanerendazi abajja wano ne bawola abantu akasente akatono ate ne balibamanendaga muntu zaabwe ne batwala ebintu byabwe yes nalabako omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti nendaga muntu zino tebazigaba tebazigyeyo bamanerendazi abamu bafuuka ba-exploiting abantu baffe kyetutayagala bamanerendazi ku-exploiting abantu baffe naye okubayamba okubawa entandikwa we batandikira ate kubanga omu yeetaaga munne mu Uganda so nga member wa parliament nja kuyimira ku floor ya parliament tugezeeko okuyamba bannayuganda bonna si kuba nti bamanerenda bokka be balina okuexploiting abalala bonna waliwo bano bamanerendas abali online abali ku mitimbagano tetumanyi gye bakolera tetumanyi office tetumanyi bakwatako naye bwogenda ku online o processinga loan ne bagikuwa katabo bogerako bandi badde balungi era tubaagala kasitoba ngoli mkwempoweringa mu Uganda yenna okutandika okkola naye obuzibu bubeera olumu banyigamu katono olumu tebalina mpisa betaaga ku regulating government regulating njagala kuleeta etteeka ati se regulating abamemba bamanerendazi bano nga tumanya wawe basinziira kubanga ebyama byaffe ebimu tubibawa naye ogenda okulaba nga babikasuke ku mutimbagano okwonoona amannya gaffe ate nga omuntu anoonya kasente katono mitwalo 10 ina gye babawa n'amagoba ge bajjako mangi ku mitwalo 5 olina kwa mitwalo 4 kinene omuntegeera ekigambo kye ekigambo kyange ekisembayo nkola bannamakindye Ssaabagabo mwenna gye muli enkyukakyukeze Isaac Muzeyi atabanula muve mu mbeera ey'okubeera nga bamulekwa kati mubeere n'omubaka wamwe ku parliament ya parliament ng'asobola okutuusa eddoboozi lyammwe tuyanza nnyo mukama wange Katayali West TV musoke mulindeko katono tuli omuli Ssaabagabo Makindye division kandi ogogu yabada Isaac Muzeyi ali kugamba naenda kutereza ahambeera z'abantu ezitali zimwe na zimwe twayina kimanya akalulu kaba MPs okuleba batandika campaign zaabo katandikire izooba eranyomwazo kandi omuli Makindye abengi batandikire campaign zaabo hariya omuli ali kugamba
abashize kuba natandika campaign ze izoba eryanyomazo hariya omukate bitu opinion polls omu bantu baburisho wadde atandikire campaign ze izo eryanyomazo kandi incumbent obwa hati aha omuli Makinde Sabagabo ari kugambira abantu naza kukora ebintu nkenguto bitu abantu nibenda okugaruka drawing board okureba ngu baza on the drawing board ahameza kara abatikiriza bintu eba mugambire izobe lyanyuma azo kokore nguto zabo aharemu ebyamarwaro okuyambaho abana abatene fizi omashomero agatari gamwe na gamwe nebyo ebindi abebembezi bakwetengwaho kurugomba ntababurijo abantu bagambire baza kumuteka akatandaro kandi bagumucwere akaruru bakamusisha bitu bera tubikere abantu ahabwa Uganda okureba badisidinga cyonyine ekibari kwenda akaruru akarabe nikaterwa ebero 15 okwezi okukubanza tucyari ya 360 board nitugumiza mu nitambura ombyanga ebitari mwe na bimwe ntubahisi aho akaruru nkukarabe nikashabibwa bakandidates abatari bamwe na bamwe aha omurembo uruguru Kampala Uganda ahabwa tayari West TV namba hamize nitugumiza mu nitugenda mu maisho reka tukarukira bataye baitu samu wenyine omu studio hamwe na pressure mwebare muno bebare cyane yebare webare cyane abantu aho endimi ino kuzukuba kwato mu babero ebirebe barkweta vibe ombwire bwa karuru no basakuriro riya yatandika kushaba karuru mu China abantu bumwe nabone betenga ka vibe noreba bwiro bwinji a mission tugateka bintu ebiri serious munongo mu karuru konka nabwe nobwire bw'abantu okugira mufani bakashemererwa bakakirita bakatagurira jeno kahindo tafira bitakaruru gati sitika kanuziriye ati akagira mu kibuku takagira mu kakanuzire so nibyo bimwe so ka vibe nkako karakaretengwamo okuhagira candidate wanyu mukamwereka ubuhagizi mukamwereka ubushagiki rero kandi ibintu byona bikatamburaje yes webare mnonga nywanu weitu nyesiga Ivan uko muri Kampala okutukwisiyaho ebiri kugenda omisha mwabareba aba FDC nabo batandikire kwetara nebibina byo butegeki ebindi ombicweke bitari bimwe na bimwe byihanga bariyo no basherura akaruru nukwe turatambure tutyo emyeze eje biliyona mpaka mu kwezi ko kubanza ubwo turabe tuterera akaruru abebembezi bitu samu shonga ekwatirine na nabantu abamwe okuhenda amateka ningenjenderwaho yo kusheruriraho akaruru ekyo kureberaho tweshangira ngo hari abarabe baza kusherura akaruru omukichwe kananka konka bakagendana na abantu bingi bari murayini bari mu pichi abebere procession then okashanga ngo hari hatari mu bururu we no mushobozi yanatwara obutunda kabare yariyo natware bimurentebe ayino bubanda hamuhanda ayino bubanda ana timu yo mupira yaneza kuzana umupira no gwamwenda zenyini mwabacerereza bahikareti ebintu nkebyo noreba ngo nibisha ko ndijo shonga yo kugira ngo abeci bineki kuwamanya ngo baryaha yo ijojwire opposite kuja kubarumya hano hari habaye NUP ati ujujwire NRM ebyo byona ningira ngo so ekigambo ni kimwe akarora kakaraterwa umurundi gumwe mu myaka 5 niko turagumaga turabagambira karuko businje karatandikana naniwe kandi abana basinya foto bamazire bizamu hati bari muka na nabandi kikwateho kugira ngo ofeyo okurya ngo wagumuri safe otherwise kora yinyigire muri yo buvuyo umwura asa kushanga ariyo bwa leterera ninga bwagira bwa kutaza ningo shanga wakwaterwamo watwarwa mu chome urugiyo nakaruka ahwire no wabirori kurwanira bamusingire hatoshanga byo na waferwa wasekabiri kamakara okay reka tuje turebe kubirabe n'ibigendo mesho konka murinda amateka agebyo bururu abari gutera za Furembe Vuvuzera Engoma Ubunyamurere umuntu kwija akakureba ryo bajuriya ukabona ije yakuhavuzera mu kutu kugira ngo
just ku disrupt akwiyaho muramu so uriya tugendesereze mureke spreading a hate speech okushanga uri kugambe bigambo biracuenta amabere hari mutayi wawe ukubehererana ukoresa blackmail hamwe ukwanganisa ukuterana abantu mu nganda umundini oti yabaryaho atariya campaign yagira ngo abasiramu mwena ngo muri muti apana ninga abakiga ninga abasoga bo witu so mureke kuterana abantu bitu mugambe manifesto zanyu kare sam hati obwe twazo witu seri twagendo wait for poto kuno kurore mpako oko mbeseja baitu nyakaisiki aitekanize nyakaisiki aitekanize nyakaisiki aliyo anabazaho na mwembezi webyo bururu omureka barole returning officer leka asobole kutwichaho bere bitakiki tuli hano tulinzire kura ku rugambe role nyakaisiko rero kurungi mwebale mono abantu abacyayirindire hatayari west nambere mu kurora ebintu ebiri mugenda maiso mu myanya etali M&M mwihanga lyetu lino ya Uganda nambere abantu batalibamu nabamo rundi bakandetse abisimbire batandikirege ekiro cyezo kuba basera akaruru mu byale besimbire mu rundi mu byanga bitalibamu nabemo ito etolo kuletera updates zona kandi saza nambere ngambera tuli Hamid West offices eza abakuteza ubururu kandi twinoho umugenyi mukuru rundi umugenyi twino kerukinu nuwe returning officer rundi akwebembera kuteza akaruru haburbuga orwa Fort Potro Madam Esther Asimwe naja kuba natubalizaho bintuki ebateire muntekaniza hubonkabo abakwebembera obwire mbwiro bwa karuru kandi nebe byona ntujja kuba tubimkaguzaho tubikuletere hano live hatayari leka tumtangire Madam tukwatira tayari. Yes, we were mnonga amazina ni Asimwe Esther, returning officer Fort Portal City. Campaigns zitanchenya mwebazo ebiro 10 kandi zaza kugenda misho mpaka ebiro 12 ekyokubanza January. Yes, hano ya Fort Portal zitanchenya obusinje kandi tushaba tugume tusyo mpaka. So wajira campaign za zitanchenya mwazinza kwayo umukukubanza bintuki beragiro ke bimutayiro kurora abantu bantu basobora kutswa rundi babihondere guidelines ezimutiro nkaba isi. Okay, ekyo kubanza tube twine meetings na ba candidates bona je sande huiro rwa katani twenka Fort Portal na nahandi hona kare so ba candidates twabagambira ebibine kora rights zabo nebibatine kora ekyo kubanza kuza kunanka kuya posters za mugenzi wawe ushanga ho posters abo kujiriwe tozine oita publicity ya mugenzi wawe oihayo posters defacement of posters omushango gundi nogwo kurango wakoraki wahereza abantu amara ku disorganizing a campaign za mugenzi wawe wishango mwe cyamure maji ato ebyori yakambishisha so ekikwikirizwa no abantu basa kubahereza mere na nebyo kunywe bindi kwenka kuhereza aba voters amara wenka candidate no mushango gwamana omushango gundi ni bribery ninjirogo mushango nibwo gusinga kubera common oyishanga bamwe ne bakikora abwo butamanya kwenga twagezaho munonga kushomesa abantu nte wakakire ka campaign tikoko kuza kunanka kukoraki kukora promises ezitariyo otandika obajaneza kubombekera kyaki ninza kubakorera eki ninza kukoraki then obahereze sente eze sente already uri candidate witu tuza kushitwara ngo wakoraki wabagorera so ba candidates bagezeho munonga ubutekwatiro mushobi obirebire abantu barugayo no mu parliament just because baba kwata bakuhereze mtware 5 uriya ya picking evidence akutwara mu koti omushango ukoraki gukusinga so tugezeho munonga ka voter bribe barako
Then insulting language, okujumana. Oyeshanga omwe we campaign yene yokujuma mugenzi we mpaka last. So what amugambire ho bulungi ne bibibireke. So mushango no gwamani kushanga no kola ki no gamba mugenzi wawe kubi. Ebiriyo na nebitariyo ebye bishuba oyeshanga omwe na agambira abagenzi benta oriya na mwani mumwenda akaruru mwakola ki yakande kya yakarugamu. So defamatory language kubiha kugambe bibi byona nemishango kunoyi. So emishango yo ni myingi, false statements ogambe bitariyo emishango ni myingi. Then bonka ba candidates bine rights zabo nabo. Wenka candidate or in a right to accessing a media. Kokutulia tayari TV narugaho candidate nabasagarukaho ajati yes nyoka kan campaign njirari ali tayari. So bine right yokuzomu any media ku campaigning. As long as campaign zawe tokujuma opponent wawe yegambe ho byora akorera abantu utakagambo ye byatarakore na nebi ebikumukwataho. So ba candidates katugeze okugamba ebikutukwataho byonka gambe birungi tinyowe ninza kukore eki ninza representation basically. Yes. Then being a right to protection. When a candidate yesimbire nkoko korera hanu yanti twine atinka MP level twine ba candidates 15. Central twine ba candidates 8. North twine babiri. Then abakyala ne 5. Any of them yana enda holding a rally. Just naza police muherezo obukumi. Yes, so electoral commission ne kwatansana police are mandated to give protection to the candidates. Yes. Ati wagamba bizibu bishatu ebikusinga yo kuteganisa barundi ombwire wakarurebi tukureba mu na munonge kintu cyo kwa abantu sente kugorera omuntu bamuha karuru imwenka isi omuntu ogumwamu kwata red handed nichi ekumubaho ninga namukoma tuendezo penalties ezimbatiraho in case omwari we yahenda mateka. Okay, penalties zo ninja even kambu kushomero mu summary nko kuburi. So penalties what in certain somuntu penalty no kukoma emyaka 3 or ohereze sente to the tune of 72 currency points ni kaka kade kamwe nemtwara nanena. Yes, because currency point nemtwara ebiri. So nabyona nebibayo tini babasa kukoma kandi na sente okorechi ozishashure. Then wori omukozi wa government bakakwata anti oyesimbire but kandi government resources nizokukozesa korachi ku campaigning. No shashure mtwaro 48. Then oba prison kwenga both penalties no basa kuzifuna bakomo mwaka gumwe then ogarukana na kasento kakorachi oshashura. Voter bribery okugurira penalty ni 72 currency points niko kakade kamwe nemtwara nanena. Oba kukoma emyaka 3 ejejo niyo voter bribery. Then false statements kugamba kubya mugenzi wawe ori kubiha manyangu yafa manya yarugo mu karuru emtwaro 96 niyo penalty oba emyaka 2 omu prison oba both oku inciting a violence tuinaba just bo byakure mojiro kambishishe o inciting a violence so abantu eshanga bakurwanaga nabwawe.
so ijo penalty noshashura obukadde bubiri nemutwarana oba bakoma mwaka oba byona bibiri. Yes. Nenche kinasigayo use of sectarian language okwaura ya urumbantu uyeshangiwe abokugira oliyo mu protestanti mutahi wawe no mu katoliki oyeshango uri kwaura abantu muri echo itwenka abakatoliki twereze mu katoliki mugenzi witu itwenka abasilamu abakafiri tubareke. Such sectarian language eri kwaura mu bantu itwe turi abatoro tutakahereza abaganda itwe turi abaganda tutakahereza abachori. That is sectarian language eri kwahura ya uro mu bantu. Ushanga abantu bino businje burijo kwenko kibatekamo. Yes. So ogwe no mushango gw'amani n'emyaka 5. So bakomanga hati noza kweshango rukurugayo mukarura kandi. Yes. Kandi urugayo stilo takubasa kwesimba ahabwiteka oba kome emyaka 5 nata kubasa kwesimba omuri obo bwire ninga ati nkaka 20 maybe 30 something okwe nabasagarika kesi ati to kwishkantu wabera convicted hari emyaka yo inokumara utakwesimba. I think it's about 10 years. Yes, emyaka 10 utakwesimba, so it means na wagaruko mukaruru warugireyo warugireyo hone iba komera stira nozagaruke emyaka etakabwireyo after your conviction utakubasa kwesimba. So bakome emyaka 5 either no shashuro obukadde bubiri nemutwara no both bakoma kandi ogaruka okorachi oshashura. So hari ebintu ebitukora mu butamanya ofachi yakugamba but mutahi wawe yakwata with the evidence mishango mwajihura. So madamu wagamba ho ekintu cyoko arhemshange mwe yabantu bakora batakumanya imwe nkaba isi mwakozereho sensitization ningo kushomesa abantu kwa heru kumanya ngogo mshango tinshemeye gukora umbwiro bwa campaigns. So it's an electoral commission twagezaho mnonga kushomesa abantu ko kunagambira anti tukabeta bonka ba candidates twabashomesa na ba agents babo. Then ntwatu ineyo za talk show. Then nimwe mutuyamba. Twazo mu shows ezi ntugamba na ba voters cause nkoko kumanya ignorance kiriyo mu mbanta bamwe. So ntugeza aho munonga kubashomesa tujane bitongore binde bikutuyamba ho mu civic na voter education tune department yona. Omu electoral commission eri kutuyamba ho nito tuongeraho twine ba supervisors kuruga division itaba city then aba district bine ba sub county tugira ba ward supervisors na ba parish supervisors. So that hierarchy kuruga chairperson mpaka aha parish supervisor nitwe yamba kureba nguburyomwe information yamuhikaho. Yes. Ati ombigambo byawe ebya muhero hari umuntu akuza kutera karuru ningo wari munakorebera atayari west no bashaba umbwiro bwo kuronda karuru tukuza kutera karuru mkwezo ko kubanza bakoretse kureba haguma ho businje kandi na campaign za tendaje. Okay. Icyo kubanza cyabyona abantu twino kumanya there is life after elections. Akaruru cyo kushembayo. So twine kubera no businje kureba ngo ba candidates ba campaigninga nto twabahurikiza tukamanya utukwenda. So yija campaigninga mukashara mu kumutera amabare muri yamanya muta omukwenda ora aba representing agent ko kumukwenda. So itwenka ba voters turikize ba candidates turikize offers zabo in terms of okutereza service delivery. Then come the polling dates as tabagambira by the way. Come the polling dates tuze yotera karuru na ka secret ballot. It means nanta kwenda nyine kuna mamanya
nkaza hariyo mu besini nkatikinga owunkwenda so tutakasiba ntuyomba n'abantu koza karuru na ka secret ballot nozayo notera karuru kawo otera omuntu owokwenda owokumangu naza kuba representinga je omu service delivery ogaruka wawe n'obusinge obusinge nicyo kikuru muri agency yes so polling dates I think kambu kushomere hanoya ebere 15 January twina karuru ka president naba members of parliament bona ebere 22 twine city level obachete district level ebere 22 still January nza kubariro rwakana naka president naba members of parliament still nza kubariro rwakana ebere na mshanju still January nza kubariro rwakabiri to between a division level over sub-county level of elections. Then ebiro abirna mwenda still January to between special interest groups elections city over district level. Then akina aguruka 19th ebiri 19 January tuzakuba twine special interest groups elections neho twine ba youth emnyeto then abakade then persons with disabilities abine hoborem at division level akarura kontuza kateze biro 19 yes I think ni byebyo akarura ko businje nuko tukwenda kali webale muno Madam Esther Asimwe kandi owakora nkomuntu akwebembera akaruru haburubuga runo rweto rwa Fort Potro nabagambera haloho bimu habintu bateiro kurora omuntu wali mukusera akaruru kwa heru otahenda amateka oborageza okatswaho hakimwe biragero bateiro ibo balo kukwataho kandi na police nabo balo kutwara nuko emsango yawe okasobora kubanogisobora kandi numbwire buno nabagambera kana nasaba abantu abaliyo kwa heru nywena bakujja kwetaba mukaruru leka akaruru kabe ko businge kandi inywena mube basinguzi nyowe namberenda hano ndi Justin Nyakaisiki ni reportingira live from Fort Potro leka tugaruke mwasamu nyine hamo na atuna pleasure mu studios za tayari webale muno akiki Nyakaisiki kuruga Fort Potro ebintu ebye byatwikyao bintu byomugaso muno kandi nebikwata alibulyo nenihira ngo samu ebintu bino wabyetegereza byetegereze rundi bintu ebyo nkengamu bitito kakuba omuntu agamba ngo balikengi kokere no oracyetegereza ota balikengi kokere ekyo ekimanyisa ngo baryachenge enkoko zakokire enkoko mukukoka oracyetegereza ota enkoko yane enshaki yabera juga neba yakoka like no kubichenga uganyima no kubichenga enkoko yajugire Nuko kwe mtayi wita kutureba tayari West tugendo mesho nakaruru kwa mwaka gw'2026 kandi turiyo ntukusyaho burkashonda nambwenu turiyo ntwetebekanisa kuretera birimbararaha turiyo ntukutwara kasese banyachetru ekasese tunemwasi semukwe buba esaheno tukasa mate isaka ne standby aho ekasese akende tuhichako emyati tetete ehambangeno kwa busombole obwo mwaka wa katsa aho samu yagaruka yabura neza kugenda batagenda mwana wanje teriyo parampara ntuza kureta tuza kwireta tugaruzo mukaru kiga abantu besebe kasese ishindamanya no kuvugamira kabanzera masinja kutira nibye bibiri ano za kwiga mpora mbwenu ari kutureba tayari West eshaji twaza kubantu zaho muri kasese mate Isaac aine abandi bantu bamani omukaruraka abatwinire abarikwisha kubantu batusiye kugendo mesho okwe omuri kasese neshi yakasana
ni no bwiro bwa musenene bwenjura bwo mujumbi mbo nibabari yakatutu nibakasharise ndiyo nemosho nabwo echo no mureba Mate akemeriremo Mate biribiti mushakuru wetu omusinga nakalire nabanyakasesi obusombole butichi tukekaniria na MP to be okwa tiketi ye NUP National Unity Platform. That is none other than Mutroma Robert niyo tukayakana yanayo kumwatse wakarurukano ake 2026 wasinja kutsibu tunemu kwambiriria emyatse yosi eye campaigns chabiri chuko official ekiro cha muliworo kandi tunemu kwambiriria sho abembembeta tetete banemu byanesho campaigns kuwabo omwabepende mutina so okwandambye nutukayakana ya na Mutroma Robert kandi Mutroma Robert ono ni akanze ribya MP we Kasese municipality okwa ticket eye NUP so tukaya muburaya okunda ekasiwe nga MP kandi ngomundo o akanza akaruru omwabikarani abe Kasese municipality way to honorable Wasinja erikani yako netru abe tayari west first things first nibyahe iwo ukarangera biwanga korera abandu be Kasese municipality abahulikiri banzo mwasinja kutsebwa menane Robert Mutroma NUP flag bearer abo abamemba we parliament Kasese municipality echeretandikira kwe Kasese municipality ye drainage system endi amagetsi obutuku wembura meti akabyakasa akahikira hayi akarora hayi drainage system yayi mwo munyorushire nyamwamba oraba mabete kama sendesenen isi hali mubiri wakakoraje owakakoleka eyo ne nambe yo kubanza ejendu kyakavere health system yetu ichini ya HES Kasese municipality yekayitraga echume cyabaketa mu CT scan olwendo rwiriro hano erende mbararo mundu akarundia services ye CT scan ne role echo echendu rutole ritokuraje etwa kisamalira kwe chendu cyakasatu lyeri samalira abana bo burume nabo bukali abali esisi emyakini abatawitire mibiri twama bakora trot tolerera ngatu tuka creatinga hembera eyeranga endre ovole mundu kwavole chero anauti omubiri werko anauti ngwanga korera chingo kwangingiri at least ya chiro mundu nyenya biringiria dola ibiri shishe sirinje kasanyunya tuke korera eri ibesiawo aba ingini amubaka natubwerende amabwa wali omwanyamwamba eseheno project ya serosha hotel ya nesenen sikagolese shabaketa mu stone tiles tuketwa nga na installing machine eyikasara mabwali mwanyamwamba imwe stone tiles abane batoketu ngemibere kemboka nanyashwari ngende twa installing machine ekasara mabwe tuketwa makuriyetinga emibiri vekome bebere okwenatandikirawo tugarokwaho etwasamalira etauni enu yiwene kubusubusa ngokwabandi bakanabua truchenawite ebyerikola omwarodi network within Kasese municipality amagetse awetukanywa omakasese municipality ukabara uti bakapulaningawo eshamilu zisyawo shabya enesikasa pulainga etauni kaso obutuko obwichi ni tauni kaso ayikabera municipality ametse yachini kwa levunguma twiba abantu tukendo kwa Rwendo Kasese rivya seed ama etsaliatra korisaliatra yongera that's why mwabependi ebenene ukasamalisa idishe katadoba muyenga chidodo chiteso obutuko ewiki ikahwa abantu sibawitreje esibawitre maetse kusangwa tuchinyo kwa plani yachi etauni kaso yekayita iya courage iya improving neve ndevendu muti namuti nebye chisomo neve ngokumuna bisamalire bizubye Kasese municipality nevenene obuli mulemya yekasahwa abere yere chakakora tukasa abatu esehenu owembe mbeti aburange turange kutukabo hendura NUP tutasarangerani tuchatwanga courage echatwanga kola honorable tatu bwero ku manifesto yawo okuruhande rwebi itsotse obu itsotse bukinanira hano mu Kasese municipality iwe wamatwaro obwembe mbeti ukekora cyo mu sector yo number 1 kwa bindu byobuyetsotse cyanabitsuka ekubwira tukayitra CT scan tukayitra at least omwabuli nani omwabuli ward yiro mu Kasese municipality mune a functional health center tu wamasamalira ngumasaidishe chisangamwa nesend wards semulesha health center tu kandi wasamalire population yere munenyenene echakandi kalitenge municipality se witre muchware
seye wete ahatukave kabandu bakeba biriro mabwengu bwekyo cyeno ekyo nekitsebo cyenene kutsiwe cyatu kinawo tremun tukatwa mendo mwabyo buyitsotse tukayitaga unasyo obuyitsotse bukayitaga abantu eribi uki preventing eribi sibali courage ese barerwa wamabeso witya metse waheniri embeho yawo kahomorese yerendeke kikamanyisa akiti abantu bakindu yabakarwa robulindambi so tukayitaga those services amagetsi nyabe nyane ndreki nyabisa ngarwali abantu batrokiringiria sho sente nyanya na urebyeli ebiwene nyatrokeria ndreki because obyo yetsotse bikatsukira okwabya mingero mwamubere ngane byahayi twarangira twite mu buku irrigation scheme kandi nesho wards nga Chehara wangene ebutsumba abantu bali omu bali omu agriculture so iwe ngomwembeti wite plan ichi erangirindi uka improving ebindu bye agriculture omwabendu ebyobuleme namba 1 twamazukirango kwa mubuku irrigation scheme hachiniererema eritire higamwa amaetse erikayitra extension amaetse nyenyanga na courage inyanga na hikayo iyabya part eye irrigation scheme haniererema ngeri echijamani eratamwa amaetse erikayitra extension omwabe pende ngebye Chehara mweyikonde ini amalema kandi vini hakuhina maeds tunawite shasu hanesha sole shamani man esikesha napambinga maeds nya hiko muchi nya hiko mwa malema ekasesi enu setule yitaga eribye setule byali because number 1 tuityo mutrako uwen tunawite amaeds embura ikave yana muwai no mubwanga butuko mwezi tuwite enough rivers jatugetwa ngani hakwa maeds eriendo muchi eriendo mwabyali so tukayitaga enani system erendreke eikeyenga napambinga maeds kandi ngasonde kubwerende cyusa haliyo ndiyo ngakirengekanya atene Robert Mutroma kale lastly sabakaruru okuba Samaliri abe tayari West TV aba Samaliri abe tayari TV ngaba sonda nganze babwire ekiru kya munabwire and Robert Mutroma plani ekasese municipality ahikireyo mwamuntu kandi omwami ya 5 eye katandika ngumibiri abira namuka mukende bya mwamamba kalulu simwandisa korai simwandisa ikubya bwoma kusangwa na biri asa na biri hereriyayo erebye ningase servinga esha interest ishe community kubutsire esya ingomundu wasinja kutsibu honorable tukende bya itune mwendo kwa rale yawo turangire nuko ukakana yana abantu wasijja kutsibu wait omusamaliri wasinja kutsibu eribya wabiri tsongero kwa Chinemba eche tayari West TV tunemwende mbere nerikaniako na ba candidates ababiri tsimbaleka habwa echitumbi echa MP Kasese municipality then tukendira twende omwabi pindi tetete nabyo tunemusamalira akaruru nuko kakaende mbere okwandambye nu ngazi rikani yako na basisa Brian kandi basisa Brian nu niyo chairperson owe nup hano omakasese district kazi kanena yo tuminye abe nup bawite ndekati erirangerinde bakasa kwa karuru hano makasese municipality no mwa district editorializao basisi mute planichi erirangerinde this time around you are taking over from NRMOFDC. Wasinja mukulu Isaac ngatwalo mwisono libwera ba viewers it esa henu tukanzwa painting kasese ya red ngando bawera aba listeners rundi yabuse bakalokere program eyi ntaba MP mukabusi twabiri ba fieldinga in their respective constituencies twamasukasukane municipality Mungarangirwa be interviewing one of my candidates by the names of Mutroma Robert Oyo Yuambere municipality to wait Mbaju Jackson Katika Oyo Yuambere Bandera eye Busongora South Etwaenda Bukonzo County East Oyo Yuambere Bandera eye Bukonzo County East bakamweta mwa Bwambali Kleus Uwaenda Bukonzo County West yiriyo Yuambere Bandera bakamweta mwa Tahakaba Muhindo Shahidu Yuwaenda Busongora North yoyere mushakulu Bwambale Jonani bamwenda then final tukatuka iko kwa Chewumane MP ibutwa tuwete omukakulu ronde yatukenda tamwa mama Kasese yaka mama Fatuma Katembo
Eyo line-up yetu. Kale. Wasinja omusamaliri owe chinemba eche tayari West TV nga kutangerera singa utrebu subuliro okwamena ninjemati Ishak omunyamyatse wawo hano Makasese district kandi tukende mbere likuichako emyatsi einemu hasuka hano Makasese elitwalilia hama okwasimba erituhikyako emyatsi tetete erirwa omwakipindi ekyosi ekyekasese tunasi tuti nebutuku bwobusombole baitu tukasaba tuti mwamutatuka okwa mibiri yenyu omwanjacha neryo mwabirirwayo mwabiriri obundu nesombe kute ne binyebwa neryo mukayenda okwa ziraris esyabo abetsimbire okwa bitumbi ebitali bya mutina na muoma ebyo byonna nibigenda omumaisho okw'omurembo olwakasese ntayi wetu arikutureba tayari West kandi nitujagumizamu n'okuba ntukwisia ebirikukyera ndi ajuna pleasure ayasigara nimwe mutayi wetu samu wenyini nawe tuchumwine konkana aja kutwegetaho mukaira kando omumaisho tukyagenda omumaisho n'okuba ntukwisiaho ebirikugenda omumaisho n'obururu obutari bumwe na bumwe omubichweka ebyihangeri erya Uganda kandi twahirize kuba iwo watandikani 20 kwise ebichweka ebyo nkakabare twabaho Kampala twabaho Fort Portal twabaho Kasese kandi eshayino tutekateka kwegetaho iwe omunyambara niwe tubase kuba ntumanyisa ebirikufa omukaruru akambara abase kuba nogendo mesho no kuba nobyetegereza rero meshaho nitutekateka kuja kurara twakugarurayo omwembezi wihanga Western Sayoweri Kaguta Museveni owekibina echa National Resistance Movement NRM arukusherura akaruro mu district ya Kwene erya Nyakazoba obwo arugumzamu na nokuba nahendere ebicweka byokwe esabiteji eyitutandikire mu izoberi ya nyuma abazyo arukusherura akaruro eshaheji reka tubase kuba nitwegetaho mutahi wetu Susan alina omukisa aliaho murembo orwambara city nawe naija kutusyaho oku ebyakaruru biriyo nibigenda omumaisho nkoko rukumureba aha TV yawe reka tubase kuba nitumwegetaho atumanyise ebyo ebirikugenda omumaisho tutyo tugaruke tukwisyaho ebindi byingi gumane itwe aha tayari West na harari pleasure eshaheji hanu yakamukuzi omurembo riturambara bitu nk'okumtumanya tutangire abayisimbireho omuntebe zitari zimwe na zimwe kutandikira abanyeshenjero aho kugenda n'aba councillors hamwe n'aba meya abatari bamwe na bamwe batangire kurunda obururu bwabo izoba erya nyuma abazyo bitu hanuya ahindi akamukuzi omushija ariyo na akutandika kurunda obururu ni Mubaraka Bukenya owekibine kya Democratic Front no hari narondera obushagiki bweye izoba rya nyuma abazyo Chris bakashaba akwatire NRM ebendera ombara City North abire narondera obushagiki bweye omuruharo kandi rizoba ari kachika katembe ya Stanley abe narondera obushagiki bweye omukichwamba izoba rya nyuma azyo kandi ayesimbire abwambara City Mayor kandi shaheji akiriyo naronda obushagiki bweye omwanya ngogo mu ikichwamba bitu Lord Mayor Waremba Rambara obwaruho bwahati yakanda kwatiye NRM ebendera Lord Mayor Kachebezi ari narondera obushagiki bweye Nyarubanga erikunuya omurimbara kandi na izo bari yanyimazo na hasibe naronda obushagiki bweye Charity Kibaju akwatiye NRM ebendera arengo rom omunyishenjero omukazi nawe rizoba yasiba Nyarubanga kandi na nizo bari yanyimazo na hasibire naronda obushagiki bweye nko munyishenjero wo mchara Rita Bwahika yasiba Kichwamba arukuronda obushagiki bwe kandi we ayizireho nko myishenjero atine kibina nano omurundo gwahwire nabwe akija atine kibina bayeza kumsinga yasinga bonekashija mu NRM konka akasharamu yagira ngo reka ijari independent kandi hati ya Kigali cye cyabaho yasingwa omucyara owakumanywanka Charity Kibaju kanchi Charity Kibaju na nabagize ngo yasiba Nyarubanga ari kurondo bururu twaza orubaju orwa Anup
omushija ari kumanywa nka Bright muhumuza ayesimbire ahabwa Mbarara City South nka MP erizoba yasiba ayehumurireho na izoba lya nyumwazo takatangire campaign zeye zona omukyara okumanywa nka Irene number 1 ayesimbire nkomnyishengero w'omukazi nawe rizoba yasiba Nyarubungo nesangwa omu Mbarara City South noho yasiba narondera obushagici bweye kandi omushija nawo kumanyanka Mark Itogoro nawe rizoba noho yasiba narondera obushagici bwe omwanya nugwo gumwe Nyarubungo bitu mushija okumanywanka nka Chris bakashabana nabagamengwa abe narondora obururu bweye kachika erizoba ntarasibe kandi nizobe lya nyencha kare nateka twekwa kuba ari omumwanya nigwo gumwe omushija okumanywa nka Mwine Mpaka nugwakwatire NRM bendera ankomyishengero wa Mbarara City South kandi nobwa hatiya nugwagarikira kasinga ankomyishengero wa Mbarara City South akwatire NRM bendera erizoba yasiba katojo ari kuronda obururu bweye Mbarara City South kandi nizobe erya nyincha kare naho ntarasibe naronda obururu bweye abitu Robert Rukari Mwesigwa we omunyishengero obwa hati kandi wasinjire ombururo obwa NRM hata ayo narondera obururu bweye omumwanya oguba kweta Nyarubanga konka ubwa hati yatutwakarebere muntu wena omuri Mbarara City narugayo nakora campaign na itabantu abakunganya nchigambwa ngo abantu bagenda ahanjo ahandijo bakuronda obushagici bwabo ekiturebereho omwami Benona ayesimbire nka mayor wa division Air North izoba lya nyumwazo asibe naronda obururu bweye enju ahandijo koga twaza side ya Mbarara district abantu batari bamwe na bamwe harumu Margaret Rebyambu obwa hatiya ayijire kandi independent konka ari omunyeshengero obwa Mbarara district hatiya anaza kuba nakora campaign yeye omwanya guba kweta kagonji nayishomera chai naza kuba nakoraho campaign yeye kandi omuchara okwatire NRM bendera ahabwa Mbarara district Loida Twinomujoni Muhimbura naho naza kuba nakora yo campaign yeye aha omururubaya naho naratanchire kora campaign yeye bitu omuchara More Asimwe omururampara nawe naza kuba nakora mu campaign yeye ahanshwere grounds aho muchare echo ntarabe nabasa kutanchira campaign yeye andizo bari yanyumwazo Honorable Kankunda Amos akochi ka Rampara kwa kweyita kandi omunyishengero wa Rampara County nawe abasize kutandika kwiguraho campaign yeye kandi campaign yeye habe hariho omuchara Anne Kansime owasinjire kwata ebendera y'abakazi aba Rampara nawe abe ariho aha mukoro nugwo gumwe Honorable Kankunda agarizemu abashomesa amani nkubara abase kumuteka ombushaji cyo murundo gundi naza kurebeka ngo omushara gw'abashomesa mbaza gwongera kurugira President Museveni kandi nguna necho nakimanya omukuru wihanga kandi yagarika yabagira ngo bagira masiko President Museveni naenda kuiha abantu omubworo tachenda abantu bakorenda naenda bakore nyesya nuko kubaraganisa nko kuyabaraganisa president unaza kubaza mu mirundi 3 esente eza PDM omuchara Anne Kansime araganise unakubera abakazi iraka oko parliament abashakire anamnonga agambire abantu kufayo amwana w'omwojo ngo bareke kufa amwana w'omukazi bakanagira amwana w'omwici bakanagira omwojo nawe bamurebe nko mwana kandi nawe bamuhereza obgabe bwe nko mwana bitu ntuzagumiza muntu koreka ebikugenda mission turu kugambira obanyishengero bawe abariyo mucanga cyawe otaruga hatayari West and Susan Ali no mukisa hano yo muri Mbarara. Susan Ali no mukisa
okutwisyaho ebyo ebirikugendomeshaho muri mbarara ninteekateeka ngu hatiiwe omunyambarara tiine ky'orikubanja kyona habwokuba waheza kuurra abesimbire abatari bamwe na bamwe ebicweka ebibariyo nibazamu okuba nibasheruriramu obururu nahabwekyo wabasa kuba nomanya omuntu waawe aharikwija kuba kandi nobasa kwetegura obase kumuhikaho ohurira ebisya ebyarikugambira ebyarikwenda kukorera omu kuba nakujwekera omwishengero ninga omu kicweka ekindi kyona ahayesimbire nitujja kuba ntukwisyaho ebyo byona nk'oku turikukuraganisa okuruga mu bicweka byona iwe omuntu weitu arikutureebera Bushenyi ori Shema ori Ntungamo ori saidi za Ibanda Kamwenge ori Bunyangabu ori saidi za Kunuya eza Lyantonde Sembabure hona okwe tujja kuba ntukwisyayo turi Bunyoro saidi za Hoima Kikube Palisa Bulisa okwe hona tujja kuba ntukwisyaho abantu okubesimbire nanokubalyomba gendomisho nanokuba nibasherura obururu ojukengu ogundo murundi nitujja kuba ntukumanyisa nanoku abesimbire barikwija kuba nibatererwa obururu omwaka ogurikwija omukwezi kwokubanza omwaka ogw'2026 ahabwokuba kyona ekyo ekibariyo nibakora okwe niho kirikuhenderera n'okusherura obururu mpaka ebiro 13 by'okwokubanza omwaka ogu orukwija mwaka ogurikwija ogw'2026 ebyo byona tujja kuba ntugendomesha n'okuba ntubikwisyaho ntugaruka kwisya ngu omeshaho tujja kuba ntwegeta hari mukuru w'ihanga Western Yoweri Kaguta Museveni omukwasi w'ebendera y'ekibiina ekya NRM ariyo nasherura akaruro mu bicweka ebyakwene district kandi netujja kuba ntukwisyaho emikoro egyo butunu ha TV yawe kandi niwe ari aha YouTube nobasa kuratira emikoro egyo kurungi munonga okusya ahera henderere leka tugumizemu nanokuba netukumanyisa ebirikufa ombicweka ebindi iwe cyoine kora gumanitwe ahari Tayari West kokuna nakumanyisize nti akaruru akabanyishengero hamwe na ba presidential candidate ninga besimbira bwa president noko akebiro 15 ebyokwezi okwo kubanza omwaka ogurikwija lero ebiro 19 byokukwezi neja kuterwa akaruru akabajwekerwa babarema abantu abarikumanywa nkaba PWDs ninga bino burema mbiri yabo abanyishingiro babo mwishingiro ryihanga nibeja kuba nibatererwa karuru akebiro 19 ebyokwezi okubanza omwaka 2026 jukengu okutera karuru nukwija kutandikiraho ahabiro 15 ebyokwezi kwokubanza kugumizemu tushikena no mukwezi okwa kabiri obwo hariho entebe zitari zimwe na zimwe abazesimbiro barikutererwa bururu okubasa kujwekera ningo kucikirura abantu babo abo abarabe besimbire okuba nibasyaho obuhereza baheza kuza omuntebezo okutwa twakugambire obwire ntuleto ayijantwirira obwa Mariaga Kyamushana nobasa okuba noyetebekanisa amajingwaga obase kuba notunga akokurya wahezoti ombwire bwo mwabazyo obase kuba nohika harare yone kuri hihi ohure ayisimbire ariyo nagamba ki ebyarukwiza kuba nabakorera kikabire kiri kirungi abantu bona barikwija kushaba karuro bahamatu lero ohurira aine bitekateko nebiroto birungi byo kubasyaho mu kicweka cyanyu obanwe wa hakaruru hariho banywani bitu arikuba yamanyira ati nyo wanje no w'ikibine eki no byakubatagambire obundo shango w'ikibina kiri no bwara bariyo kibine cyo konka ibigendererwe byo rukwenda no wabyine nahabwe icyo kikubere ecyo mu gishabo kugira ngo watahwakeire wamuhurikiriza wahurire ngenderwaho ye manifesto nebindi otyo wagendomesha no kuba no mutorana ahabwecho hatari kugira ngo nowe dineji ko kuturu kubireba mbicweke bya kigezi obundi nakabare ninga kumutorana rahabo kugira ngo nowe kibineki nowe ranje rukutukura nowe ranje ya yero nowe ranje ya green ninga ready okabasa kutorana akaruru akenshonga katari keranje ninga akedini ninga akaruru akakwatirine hamwe na n'oruganda rw'omuntu orwarum netugendomesho no kubantu kwisyaho ebindi ebirikugendomesho omukaruraka kandi ninyendango mbase kuba ninkwisyaho ebindi ebikwatirine na nokukarabe nekaterwa obase kumanya iwe omuntu wawe naija kuba natoranwa ryari ayisimbire kokuna nakushoborire ebiro 19 nheja kubaho okutorana na nabebembezi abeminyeto ababarema arurengo orwemeruka hamwe na za sub county ninga magombora na za town council na municipal divisions nebiro 19 lero ebiro 20 neja kubaho okuterera akaruru abarabe bine ebyetengo by'omutano nabo abuturikweta ba special interest group
ninga abine ebyetengo ebitali nk'ebyabandi ahamwe tuba twinemu eminyeto twinemu abarema twinemu n'abakirinju abakuzira mu myaka kandi abo nabo nibija kuba nibatererwa akaruru ebiro 20 ebyokwezi okubanza omwaka 2026 ebiro 21 22 27 28 mpaka okukira kimwe ebiro 6 ebyokwezi kwa kabiri omwaka ogurukwija 2026 wakaruru nkija kuba nikaterwa omu bicweka byona okurebeka ngu habasa kubaho abebembezi abo kubatoranwa itwe nkatayari westurwa tukuraganisa tutakuremura ngo ntujja kuba ntugenda mission okuba nitubikwisyaho byona nk'oku birabene biba kandi obwe turi kutandika atamo ensya nanye nzire nkumanyise ngo ebiro 6 ebyokwezi kw'okubanza omwaka 2026 ebiro 6 by'okwa kabiri 2026 nubwo mwaka ogurukwija nubwe harukwija kubayo kutera akaruru ka muheru kandi akonekija kuba kari aka eminyeto abarukwija kuba nabagenda mission nanokuba nabatoranwa aharurengo orwa regional conference for election of regional youth representatives okuza on parliament y'ihanga nibija kuba nabagenda mission okuba nabo nabatoranirwaho batyo babase kuba nubo bahendera okutera akaruru nanokutoranwa okwabo abesimbere ahantebe zitari zimwe na zimwe ebyo byona nitujja kubikwisyaho kandi obwo tare munonga n'amajingo ga emyezi nk'ebiri yonka omu maisho turikwijja kuba tugendera omu maisho kuba ntukwisyaho byona nk'okubira bibiri nani kigenda omu maisho n'okwisya ngu ntukwisyaho ebyo ebiri kugenda omu maisho mu bicweka ebindi eshaaha egi tujja kuba ntukutwaraho omu district eya Rwengo okwe omunyamakuru waitu Bashiru Kalema ariyo nawe yahereze kutwisyaho ebiriyo omuri abo abarukwetebekanisa kwija kutandika kusherura obururu na nabo abatandikire nyuma abazyo reka turebe ebiri Rwengo tutyo tugarukaho mu studio mbarra tugumizemo na ebyakaruru ko mwaka ogw'2026 webale nnyo muganda wange okutuusaako baganda baffe amawulire eyo yonna gye basinziira okubanga balaba Tayari West TV. Olunaku olwaleero ndi wano mu district y'e Rwengo nga olunaku zikulongode bbiri kati ng'akakiiko k'ebyokulonda katadde ababaka okulabika nga bagenda okuwenja akalulu mu bifo byabwe byonna bye bavuganya gye bali abalonzi baabwe. Mu kaseera ka leero njagala kutegeeza nti okuva olunaku lw'eggulu campaign tezinaba kubanga za bugumo nnyo nga ku mirundi gyonna ezibeerawo mu bitundu eby'e Rwengo. Njagala kutegeeza nti olunaku olwaleero ababaka batandise okulabika nga Rwengo buli omu anoonya akalulu mu mbeera y'okuba nti tisi eri ebbugumo lyetuzze tulaba nga eggaali zitambula biki byonna n'embeera yonna ng'ebukali mu kamyufu ka NRM ku kisanja mu kamyufu ka NRM akawedde. Njagala kutegeeza nti disitulikiti y'e Rwengo eno erina constituency 3 erina amagombolola 10 mwezi constituency 3 kosa n'omubaka omukyala akiikirira district ebifo ebiri mu kunoonyezebwamu akalulu. Omubaka omukyala akiikirira district y'e Rwengo kuliko ababaka bana okuli Namujusise Donozia, okuli Dr. Sara Nkonge Muwonge, okuli Christine Namuyanja, okuli Elizabeth Nakasaga kosa n'okulabika nga abo kuliko owa Nuupu omu Namayanja Christine Honorable Sise Namuju yajidde ku kadi ya NRM. Ekyo kifo kiriko abaka bana. Ekifo ky'omubaka owa Midwest eya Masekati kuliko omubaka akyaliyo mu parliament omubaka Honorable Sejjoba Isaac Mayanja, Honorable Asmat Nabalamba, Honorable Kayira Isaac, Honorable Kamali Saulo, Honorable Chiyimba Emmanuel. Abo bebali constituency eya Masekati. Abo tunuya constituency eya Bukoto South ekiikirirwa omubaka Kagabo Twaha eriko omubaka Kagabo Twaha eriko Sentamu Julius, Honorable Haji Muyanja Mbabali, kuliko Matovu Rogers, Sentamu Julius Kosana Kim Saula. Okono kuliko omubaka ayajidde ku kadi ya NUP Saula Akim omu kosa n'omubaka ayajidde ku kadi ya NRM omubaka Haji Mbabali Muyanja oyenga ali ku kadi ya NRM. Njagala kutegeeza goyina alaba Tayari West mu bitundu byonna gy'osinziira nti district y'e Rwengo
constituency endala era erimu kupugumu constituency ya Bukoto West. Bukoto West eyo erimu omubaka Senta Imyanja nga yaliyo mu parliament mu kisanja kino kosa n'okulabika nga waliyo omulala ayaze era avuganya Kitata Ibrahim ng'ono abadde ssentebe wa district. Kuliyo muna NUP Kamusime Thimis kosa n'okulabika nga era waliyo na NFDC Seruge Yasini. Seruge Yasini yagide kadi ya FDC. Awo nno kwogatta n'ebbula ly'amasannyalaze nti ebitundu ebimu tebina kufuna amasannyalaze gano ge bayita mu bunnabyalo. Teka kutegeeza gwe wenna ali eyo nti district eno ababaka abali mu parliament ku mulundi guno bonna ba NRM. Otunulira Dr. Twakagabu ono nga yava mu NUP ne yegatta mu NRM oyo atwala esaza erya Bukoto South oyo naye wa NRM. Honorable Sejjoba Isaac Mayanja wa NRM Bukoto Midwest, Honorable Senta Imyanja Bukoto West NRM, ombaka omukyala owa district nga naye wa NRM. So nno nti kiki twagala okulabika nga bannalwengo bafuna obuweereza obw'omuggundu. Naye ekinjagala okutegeeza gweyina alaba Tayari West nti mu kaseera kano ebbugumu wadde telinaba kulabikawo ne tulisuubira mu bitundu ebyenjawulo okugeza nga Bukoto South. Bukoto South eyo waliyo ababaka mukaaga. Bukoto Midwest mulimu ababaka abesimbyewo bali batano. Bukoto West bali bana. Kusa na mubaka omukyala kwesimbiddwako ababaka bana. Zino njagala kutegeeza nti district y'e Lwengo eno kuva lyasalibwa ku Masaka ebizibu bikyalimu wadde ng'ebirungi tubifunye era nga mwebiri bannalwengo babyogera kusa n'ababaka batuusizzaako eri obuweereza abantu baabwe naye abantu bakyetaaga ebintu ebimu okutuukagana ne districts endala. Gwe wenna tugenda kwongera okuwa ebifa mu district y'e Lwengo. Campaigns bwe zigenda okutambula. Olwaleero omubaka Sejjoba Isaac Mayanja agenda kutalaga nga aliwenja akaluuke mu town council y'e Lwengo. Yenze Kalema Bashiru wano mu webale nnyo mukwano gwaffe Bashiru Kalema eyo mu bitundu eby'e Lwengo. Yes, webale kutuusiyaho ebiri kugenda mu maisho kwe ne tuyija ku bantu kweyonjera mu maisho awo ogumizemu n'okutuheereza ebintu ebiraabe ne bibaho kandi nk'okuwahurra mutayi wetu ari kureeba Tayari West yatugira ngu otakarebekireho omurro mwingi oguyayete bugumu omukalimi y'akoruganda konka ngu nibagusuubira ninga nibateekateeka ngu nigwija kwimuka mpora nomanya ebyakaruru obwire obumwe nebitandika mpora n'omurro gwa hansi kuguma nigweyonjera guri nk'ogwenku kandi ahikaraze kuteererwa abantu bengi nibeija kuba bamanyire ngu buzima kwetu lyo mbwire obwakaruru obwo karukwija kuteerwa omwaka guri kutandika. Netujja kuba netuteekaho entebe ekaniseegi butosha omulebi waitu wa Tayari West twenda kwisya n'okukikumanyisa gye ngu entebe ekaniseegi neija kubeeraho buli izooba kuruga ahari shaahi na ez'akasheshe okuhika shaaha mushanju ez'ihangwe turikwisyaho enshonga ezikwatiriine na n'ebyobururu obururu bwahikahi abarikubusherura abarikubusherurwamu abantu babutosha ebigambo byabo abeesimbireho ebyabo kandi tubase kuba netukwisyaho buli kimwe okuba ari university bekanisa deru nitujana no meshe ku bantu tebekanisa abantu okwija bakashitamaha omu studio zitu eza Tayari West ninga omyanya yabo tukatebekanisa ezitura bintu etaza debate ninga okushitama abantu abesimbire bakabasa kubana bahana ebiteekateeko na ebibuzo ali ebyo ebibari kuteekateeka kukorera abantu nabye ebyo niyoja kuba nobireeba butunu ha TV yawe ya Tayari okurugwa mbicweka ebitari bimwe na bimwe obwo turugumizamu mpaka akaruru kahwire netukumayisa ngu nibija kuba nibigendo meisho buri izooba kuruga izooba eryo kubanza ombere bya wiki byona obase kuba noreba emikorejo erukugenda omumeisho nokuba nebaho obwe turi omukaruru akomwaka ogw'2026 netujja kuba netuhumuraho kache obwo omumeishaho tujja kuba ntukutwara mu district eyakwene ahi President Yoweri Kaguta Museveni aliyo nashaba akaruru aboko kandi hajwireyo n'abandi bebembezi binji mu kibina kya NRM abutwatware bireho ni karano wacho omukuru Richard Todong hamwe na Speaker wa Parliament ya Uganda Right Honorable Anita Among Aneti Nalongo hamwe n'abandi bebembezi b'ekibina ekya NRM. Netujja kuba ntukutwarayo bwanyuma y'oburango bw'abakama baitu obubuke obutwaza kworeka
kandi netwija kuba tugaruka kwisi ibindi byona bipatirine n'amakuru g'eby'obururu na nagandi gona arisha ibiri mu makuru agenshonga oteire hamwe twibyampolizigana ya social media yona tujja kuba tuterire yebyo kandi nana emirkore jitu akoreka kasheshaka eriya YouTube no basa kuhikayo base kwerebera je butuno oyitegerezije ebikugendo misho kandi wahikayo nyabura lebeka ngo wa commentinga ninga wahandikaho ecyo rukutekateka kandi washaringa ningo kubaganaho n'abatahi bawe nana okusubscribinga okunyiga kade okaboma hari aba baragumene batunga ebisiye birabe nibija ombururu na nebinde birukorwa Tayari West nabandi ajuna pleasure twendeza bwire burungi bwo kurya cyamshana nana okwekondera mu kurebe biturukoreka na netebeka nserugarukaho eyo mwembezi wihango mu rukwene ogumeje osigazo businje tukiruniwe abo kuba niwe runeitwe ahira kari yaitu.